Mpe Nipa no okwabra ne fefo chade wo fa sre emifo an kanta kranchi twade oni hode Asem Mpe Nipa yaba na yaba hey adigade abakade kumasi jom okwabra ne fefo chade wo fa sre Sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba na ene babia ye keka kono ano de papa wofo sam wa wose adaka won kan kokotema mini wose abetie esijaso enya asam ketwa ene obati wo mono asam wanka the nation's anchor of Alumba wagina adwa no so oba ho sima edu enan e wo Sompa 93.1 dia santimai agiatum ba bosomeno Baba Bosomeno de twatwo eni December ena ye wono odofo bosumi wewu ya no na chese atiesi fofrom eno ti hwese eni ye bia wo ya ense emfata no emfanko wura emfempinu eni aduenu enan emwa kra producers awadawroma wahihye bi ne benya bidia besemo ne negu aproso ne ebeturu sre eni abasa bansu ne de sheba kwaku yebo a eka producers no sa ena enkwanta bisa Isaac na Dr. Mo obodwuma enya asem ketwa MC ho okoho a Kevin ata wo ho sa ena nana safo kantanka sempremu gosu ni abrantie no wobodwuma papa na ne kasa kura na yemede no sa gosu ni abrantie no ne kasa yemede se enya asem ketwa na uko MC ho Sompa TV ho no a Obed ono ena ono so one David omo eja juma wo Sompa TV ho ekoba jesi sempremu bema no wo juma enya asem ketwa na sa brantie no no wo Asem Mpe Nipa no na on shedanka se wo kase o wo kasa papa na dafu kokobi so ho na dafu kokobi a o teso ame ha no mechia no kama na ayefe kofro bofo pa ba maso ketua me yipebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni ti fosuo me nam te adwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansampian wo se kampian enne ye obi ka kira santeman ye obi kire asanteman enya asem ketua the nation's anchor offer bibia boko oba de adawoma wakayen ode afra salation no okay Sompa FM be ka kira se ne ho ode ne sa hyawofo mpa aha onse no munya de na aduma no mo ye ne doso esa atrenfi no doso wadi asem wo sampa ne so wa mamu anya de na ese enyempa ndi awrade ayade me maame so chiawo magene so Anita chiawo pa na senior contractor ko fitu oni Mr. Ebu asom edumadi okay ndi awrade nyankopon hiro mo no mo kase Oforisuo na nsem wa ha andi betumidika na ye tot na ne ma akotot de amaye okay dia satmaji atum madi kachel ene se Sompa Asem Mpe Nipa nyu afidie mfamfiri a you be kachra santeman ene san you be kire asanteman na ya na eduru seya na mesre nyame nhira kese pa enkwa hodin womu ede ma krobia asante kotoko hene nyam kese asantema wura ahemfo no yesa na otu wo mu na mania chi papa ene kwapra hene wagina konwa kokko bi ye tie Sompa tuno na mekasi agia konwa wagia konwa za na emideu ensa asia waton ye to franso a wujisika obi twe pipe a wujisika adai sane edi akonwa ana se kuma se hade ya kientumi kura ntwinso nkuefie ni ato franso se kanya mekase ye ne sa entina nyankopon nim die mu no so wado hene pon bi duma santeman a no ma no die ne nim die konkai a wo badwene ne manfo ho enti so ko tonton bi asase nan oba besian asase a santeman wura betu papa wotimi tutu omo se we yin kate boni ni nyina afiri mu a ye ho betoye usasesemo e wa santeman ha ba ni se mienu mani mienu bi no otu omo e bi kura list ni bi wo ha me wo list ni nyina e wo list ni nyina bo munim omo ya we ndewo omo ya we omo ye shie kwaku santeman wura ye na ade ni biem wo yin kate boni ni firim
Sir, a broom may be on my Enchia Yamkese. Ishano. And as I need be you, Ishani Chiano, Utumbo don't mention Ishano. And Yamkese there. Seven bedress and no more be a warrior piano. A tree. Okay, come on. Once a broom may be no business, you know, you come up for a yaw. Fion, o come here. And a broom may be a dynamic assassin, no more feeling one. But sit and come a book to just send an assay. Can I not moja? A member drink you. O moja pan and cony, Bible, no protocol. Ha, Mumma, Mobia Macanasam Jemmy. But do them say, that day and kind of one common here. Common quite as a pana will come. Fear. Would there no protocol? My beam, Messi, me mine, Obia Macanasam Jemmy. We are here, you, we are sick and you. Wo hini bia je wasase wo obi sisu bra mumma kwa mumra bia makana se one ke bewe ne se obi kwa wo beye den ne nim se jofo kwa be no akotufo yes ya him for be the barriers wo be no akotufo na onim ade ana de wo efficacy mu ne se drum bia sa na e ka sante amane ho se obi ye board se na na eba otufo ba what the form now what the munye na hupe wasi munya na mekazam na say ai otu for say kawasam e dey asama na mayire why dan kawas na mom tutu no and say amanfo ye hu sa dey best start strategy na say no so mo so wo amanfo no wo mo so miemu ye no masibalia kase paade abrofo ngama kase hina ho de kore ne wuwe mu na say ukekam buei otufo jimio otufo masase bobosi na nate otufo te pese krim nyameka se te se krim so man kana say munyai awo me de shade asem na woda fom ya wuso bonse anfon bebre o se kwa pra hina je masase wa jimi sika na no ba ku bi se wo hwe ya nyameka se no gina ho wo gina ho wo de no nte ho wo gina ho no se wo wura ade asem oye no fa no wasi unyini sika wasi amaje asase no way so bi yesu adwuma si koli oba be sie sika yenyina ade we ya ka ni ntam kese a nipa ba ahemfo bi agye atra so ewo kwamwa na edu ba me de ya na me di ho ya no se ya ka ntam kese na wie na manfo tie ntam nanim na the word ntam no ovosu yenim kwa no dokwa to ahye de nim se aben yo hwe entam kese no se okokro bim ne yesi kro ne ntam na se okotiatia so a na henkwa che ne yede okogina ohene kwa nim a asema ba na nte se otumfo ntam ahemfo bi atra otumfo ntam so na ntam no so no ya na ga yema ye ne bi aboa ye ne o agwa bi de meme ya dan madafu bi omso ye adwuma ha na sase na ohene no kwa wawu edizavu so wawu na kwa no hini atwa asase amasikani nche so wona mo hini di mo odizavu se owu na unim asase ni baby asase no na kama ana wajibo gabisika sikani mu odu ana ono hu se we enfi susua to ode man na kwanzo onya banira abirwajo no se me ha ba no de ntam ajiha na anu mi hu no se maje masase okotwa asase bi a wonsuom medi mu adanse me ko bi na na wadaroma aide mi nwe wo sidan a enye ye ofoso me se asase bi de mawa wo ye mi nwa abiam sikani abiam anase kwa me despite anase wo ye hwan kwa na friend say better first akwa wontimisi yo asase bi obetwu mutantimisi dan no da hwena na asama ne yaka ne ye nwa bai baby omukotwa yi ma no ya yetwa baye ebe no batimasi dan se paasi me obe no batimasi dan asa case no so da ho oyine ba kwa ya kwa ne ade ko na wono mo ase me ne kata choti ase ye de na mia se ya ne nsuo ba ye na na se de wo betwa ma oba nsuo se da bi nipa ne pam nsuo ani apo ye nko pam po okay okay edi say you true wo mo no ana de omo ye na ya na nsem fata ya gitumi ni so na ma ye mrewo ye begida
ka say wo just 2 minutes am dey amount na say me gi 2 minutes from say ma obeda no anya ya no mo ai say no edanyame asese o say asante amane ana efe tu vedu me Oforisuo du me bi na say nyam kese ya fa she bi na wo kwa asese ya ugina wo a wuni ma do asa nkete say obi sa na wo ti ugina wo de re na wo kofom wo kof asante amane efe dodo ya na du me bi na ya hemfu ni bi to mo asese ya yetime she okay ya kwa ya nim ene ya kwa kukri na afutu sem ene da so ewum na madika ka cho se bosumi wei afutu sem no emu da ho ma nwa bi efe Sompa FM pe bibi efa ma wunua eduru ba bi a nya obi kura na wo mobonko ane eche na de o eduru ba bi kura wo no hia ni kura timi che sikani ade Anoti mekaso of Alumba can sembi se one kasano a sabia ku sabia nyado uni kapre no e wo se ade bi wo a wo ye masikani de na wo yama no ebi kura se wo ye soma kro de ma no efe eduru ba bia e wo se wo no unya adwuma ne ka akora no akohoro ma no wo hura ma no no obema wade bia emu oduro na so wo de apagya wo abrabom Anunti eneme kama na kwa kusise mese bosumi wei eye bosumi a ye yesi ho se ye kaka ye ho ye bode wurodi a kire ye nuanom se de ne ho akire no wo mantem ho no de ne ho akire no wo fie ho no ye pe bibi kakra mfama no ye mpe mu emanefansi jaso no nso ntimi ne ndimu wo Oforisuo ensere ya na awuro se bad time be waja ne ma na nkodai aye mmobo eduru ba bia akokọ batan woni fia na enkroma edi ne maso akọwie ne sei duru ba bia nkodai eduru ba bia ntade omo hye omo school fees yeso hu omo a ya na ahomete anuti ena Asem Mpe Nipa ye de afutuo ma wo anyame ato nsem se ye nkosafo imu a se sayo bamu a emfa ho se wo yesikani ade bi ehia opa a wontumi fa sikanto no e wo se Nyankopon edumbo obie efiri se wo be kai wo se oboa foforo wo kwa bi so eno ti Sompa achade se fa wo de nem ketwa no be kan ho na ye fa mo ma kunafo Sompa FM ye fa mo nyanka e wo sa kwa no so brunyan efiri se brunyan no eduru ba bia ye ne binum e mobbo yipa se sayo bamu a epunu bie mu atoto no e wo se etumi biebie edema wo eno ti yemma yensem yemmo afoforo so hwe ye nua no mozramifo no a wo mo chaade ma ne ye fekwa eno ti me ka kire Kristofo se Yesu Kristo no obewugie ye nkwa no agenkwa na nkasa no se na woda na ye ba bebedidi a Kristofo ba wo mu nsem so mbabu afoforo e won tade hyem ene nyoma akeka wotesa se sayo bamu a ade bia wuhia bia no o se Nyankopon edema na de obahwiri bia no obehye wanamu eno ti odofo to abodogu nsuo nani na dachi bi onsa ebeka ofalumba Oforisuo na emza busumi ya yewura mu die nkomo aye dia eye adoye papayo so wuyi bi dia aboa wunua ene seta meme fa ya ketua bi se ye onipa susu nakoma mu bia woma ne nya nakoma hi na Awurade ahweso de ahia no ahira no eye Awurade asem mpempi ye keken obi timi susu se mi be sandi bia mo Oforisuo mu no mo de aboa Sompa akyede no ebesini tim se we de o se mpe 500 bi mo ma ho odin betim ba on fa fon na wonya wie na ba 50 cedi Awurade kan akoma 500 won enim ne Awurade ayama ne odi agya ne nti no ma 500 si ni tirim na so enu se won send mra no na ba bi eda no na nya ne wosusu hu no a ndu Awurade asem se ne wosusu no wakoma mu no ma e ma ne nya wakoma hi na ma ne nya wo hye nso ndu onipa bi awoto a ade e kan wakoma se ye ma obie ade e ba wadwurum de e ba wosusu ye mu no Awurade ni butaye nti o ma na ba se wo ye no na Awurade di bie kwan foforo edi moment a obete so ne wosusu hu no ne Awurade pese wo ye ma asote ndu obi o awuze na aburo chiko no process ye be start ya obetima koduru kromo ne assign na ba osusu bibi wo na koma mu Oforisuo obu Awurade kwase a Awurade so de wani be kwa ko weke no ma na nzi wo
edi ne yebedi kiasi wa adwum bura wa firi akomam so opeso mu obi ade especially yebedi buro nyai ne yebesi wutrim se radio me yema maase yebeye no awurade nim so wo ho ahode na o mani si wutrim ye ne yebesi wutrim se me yema maame yeye no ebetima sini trim mama me ni nye afide man 5000 ono anim se na ho ode betima ya abdu se du so wo sende a no asa adwene wo se no kura se da bia abosum bia amde ni sika ma no tiwe hu bia hia na adane 1000 me pacho ne esi wa komam ne awususuo ne awo pona no ye Uradi Yankupon Beshiraw, na Benyana Mohomo, so Ubuni Pakura, Uradi Bebu, Tiawa. Okay, Yanko na Tiane Obo Heba and Medical Research Center, or more Adwato Adumenu, Yakonia Quatet Yapom de Dr. Kuntua Benjamin, and Asana Dine, Kuntua Benjamin, and Quatrain Como, and Brazil, Obo Heba and Medical Research Center. Dr. Memoakwaba. Joseminia. Penny pom to say. Yamiadum now swear. Ye precasa pada no more yegumuno or majai. So, Mubua. Original way. And dear, the overquaco tubino and the dubabi or mohano, Nensono, and the better ashen so dear Namomo who say, we any original. Dr. Intil. Yo. Obo Herbal and Medical Research Center before Kwenya Sunacha California T4 ene anwumri na Obo Herbal ye boy India na ye na ye expert in cardiovascular diseases. Obo Herbal ye na expert in cardiovascular disease ya kwadre ewo akoma ene droban ahodo a emoja efam edi afosane ewo nipaduano emu enti tumachie biara ebeba idasa akoma no anase droban ahodo a moja efam no Obo Herbal ye expert ewo ho na enye no nko an Obo Herbal yesa oba na so ye treating yarwa bebri odie eya war problem odie ye namu sayare odie eye hypertension diabetes odie ye ulcer typhoid ni nyina Obo Herbal oba na so ye tene tekra enti se wutie na anwumre ya tutuanamo ebra na so ye your branches bebri your headquarters ewo Nkranza your branch ewo Techiman Sunyane your branch ewo ho Accra Kaswa your branch ewo ho ena Kumasi Hanso yewo Adwatu Adumanu ena Obo Herbal in branch ewo hanom echi akwan ewo na osha Obo Herbal ye sanyarwa ahudo bebri na utie me na nwumre ya conditions are ye di pictures agu screen ani no ye hwe ne edikan na ne edikan no obi wo ho ya oti pains yawo pa ewo ne boso anase ne nase ehihye no ase ye di jasrama ayeden ato ne nan eho anase oti ejabi eho ne honam ehihye no anase ne namu eden ehihye no pa yie enti se wutie na saa hawo no ene ye o problem a mentwentwen sutuanamo ebra na so ye obi so ewo ho ne de eye migraine eye chronic headache tipaye a enko ni tifa etimi ejane sa obi ho si o ene de estarte mi ni minkola brem mi yakola nyina na miti epae me manum nra hodo a painkillers ene ne keka kan ho nyina nanso enye den enko ene ni tini kana jai osini ti ase na osori a ebe boni jiu sa ogine hu ba bia enye den enye eye ena obi nsu wo ho ne nan etimi eswele ne nan ehu ida se ni kotodwe anase ne nan ase ehunhu enti wo hwe ni kotodwe na wo be hwe no yes ye ne nan hihye no na that TV no that screen no ani no ha ena swelling obi nso wo ni kotodwe anase ne nan ehun sana wo hwe kotodwe ni ya utimi hu se eho emoja adedadeda ho eno na ya emrwafo na de chi a obetina se ne odari ya nkuto ebe sa ni kotodwe no ho uhwe kotodwe na utimi hu se emoja adedadeda ho ena ehun so enti eno ene yo problem a tutuanamo ebra Obo Herbal Medical Research Center eno ene that screen ani no ena obi nso wo ho ne nan ene ne nsa etimi ye titiriti se eno nso na ye o problem a mentwentwen so
tutuanamo ebra obo heba ye na soye oba ye na soye saa nyerewa yi nyina eye minor cases you can say eye entity case kra enti se wutie ye mfiri saa ye branches say ye sunwane nkranza techiman kumase akra kaswa wo saa emiai bia mu a oye de wutu anamo kro na eno ene ye o problem a doctor na we so yes eno na ye se swelling no ha onan ehun we no ahun no enti se wode wonsa esiso abu se atom upeja na asan aba yes the same thing nikotodwe eso etimi eyesa enti se we ena ye wo hawa mentwentwen so obo heba de yetene tekra enti se wutie na anwumre na saa ohawa hodwe na amabobosu yi eno na ye o problem a aye dadwene ewo so a tutuanamo ebraye na soye na obaye na soye ya ye betene tekra ama waye den wade wo ho aye prekese powder prekese powder a obo heba ye de ba adwama so no eye edi anwanwadwuma eye miracles anokwasem yes prekese powder and the screen ani no yes obo heba ye na ye de ba adwama so na aye ye prekese ya ye de ye enkwan ye de ye aduane ewo fie no eno na obo heba ye de kwansusu anso aye den aka ho na ye powder form ye mfa chemical bia enye den enfry okay obo he na me kai wo say ye numbers no in a good screen ani no numbers no 0257 472 506 and I say 0550 19 15 14 and I say 0249 761 508 the same numbers na a good screen and you know it is a share na abobon sa numbers no na enchiremu bia open obo he ba ebe so wasene na ye ka prekese powder no ho asem na di anwanwadwuma papa because say obeka ya tete no obi e short emoja ade a ye na nonom etwe omadwen esiso kane pa eye kwansusa e mamoja pa eye obo he ba ye preke kwansusa den eka ho enti se unya bia na wo yusu a wo de fraduane anase wo ye in the form of tea na wo noma emoja sem de unya ho problem kra na advisable se obi a obefa afro bia no wo se onya prekese powder na atinya si anemia in pregnancy obi wo ho fa afro a yetimeka se wa short moja anase bia okwa awo so a wo abofra na timeka se abofra wa short moja na ma me na nkasa a short moja ufa afro na onya ye prekese powder ibia obo heba ye preke ebe sustain emoja hodo a adodo a nipadua no ehia ena poor circulation obi wo ho fat ne cholesterol ayesisi emoja akwan no enam santi emoja ne ntimi nni afosane ewo nipadua no mu unya ye prekese powder ibia ebe siesie nipadua no ayiyi entini no a emu asisi a ema onan ene wonsa eye titiriti no ayi eno afiri ho kra ma waye den wade wo ho enti wo tie ye na tutumrika ba bia wo bia no danda nyina ya meka se emfa ho ni location ba bia wo bia no frɛ numbers na obo heba ye be supply ye prekese powder bi ama ba bia tokro bia wo hye ewo Ghana ha wonsa ebetimi aka bi ayusu ena bema ni mema yosem ewo from enam poor circulation say ansa na obetimi agina so se bema no ewo se emoja no etimi dia for sane yie se emoja no entimi ndia for sane a obema yosem no esote kra enti se wutie na obema yosem ewo from enam poor circulation enam moja entimi ndia for sane a tutuanamo na yeden tumrika kope prekese powder bi eyusu na unya bi na uyusu a ebe solve problem kra ama waye den wade wo ho obi a na koma ebo ni periperi owo pressure oye obi a wo pressure obo heba wonya ye prekese powder bi a ebe solve sa problem no oye obi a wo sugar level ewo shro
advisable so benya yen preke yi dan da nyina ya meka se yen preke se powder ne enchira dro bia obi otimi frɛ wo se o doctor me dadro we so metimi ayi preke yi bia na me pa cho an a speedy up recovery yes se onumadro a eboa ema unya wa yarosa entem because say den a boost immune system ansana onumadro a adro ne betimi agyewo ama sa yarko a ewo so no afiri ho no na ejina o immune system so enti se onya empreke bia ema o immune system den eho den enkwamwa na ekuti anyarwa no se onya empreke bia ema sa nkwamwa no eho din yie na yare bia ba den abona afiri ho dan de nyina ya meka se preventive and curative entwen enyare anase ema yen diagnose with akomayare ansa na watutu mirika abepe empreke bi ayusu uyusu a ebon ban efiri saa nyarwa ahodro ni nyina eho enti se utie na owo kumasi krobia hu a okọ misty herba ewo mrom onsa ebeka bi okọ arms herba ewo Abrepo Junction onsa ebeden ebetimi aka bi Sompa TV ase ha Easter kwia ewo ho okọ ho a onsa ebetimi ayeden aka bi okọ konongo polinasapon herbal and pharmacy okọ ho no ma onsa ebetimi aka bi konongo fo okọ ho no ma onsa ebetimi aka bi okọ Tinatek ewo Sofolai okọ ho nso a onsa ebetimi aka preke se powder bi na me kai wo say yen free health screening no den koso free health screening no koso na yen packages no so oba ye machine wo ha de be hye nipadua ni mu how bia ewo nipadua no ho no ayeden the machine no ebe hye ni nyina free na afi adura ye be prescribe ma wo no ye chem ye de calculator ayeden ato ho 30% afi ho na ne aka no ye de amount ena afi so se ubeto ye preke se powder bi oto miensa ye de ba ko eto so okay yes oto miensa efiri miensa ekobia no oto a ye den ye de bi den eto so ema ye numbers no se utia na wo hye ya ye numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and say 0550 19 15 and I say 0249 761 508 0249 761 508 obo heba free health screening no ye guso enti bra be benefit ye free health screening no na packages ahodo a obo heba ye wono na wonsa betimi akabi na me kai wo say sale personnel no ye guso a ye pe mo ye pe adwuma ama ye den ama amanfo enti se wutie na anwumre na wani edge sales ho a ye o car e wo ho a de sales ha anti se wani edge ho a free numbers na e screen ani no na wo fra ba bia wo bia no na waba na ye ne wo adijuma die fefefe okay ye ne Obo Heba and Medical Research Center Dr. Kutua Benjamin na etwetwe komo no Dr. Beda se de ya no na otwese ne ye besa ehia enu ti odofo say ya yare sanko de ye ko Obo Heba and Medical Research Center ye hwehwe oyade no ne ama woduru a ebabua wo ama nwoma akonkai adoto adumanu wone sofu maame ndokro no na edi enhwani mu odofo ye ko ne kopre ya yare sa ewo Obo Heba and Medical Research Center kede ni yakon akoyanim di Asantema jatumu ene Sompa Asem Mpe Nipa you will be catching Asanteman you will be chere Asanteman afutu semna atratene obi ani ho a wapa ho omna samwa yo fosho medase mamenchia nyina yetie Sompa abewati abebe obi anyankopon nka no na ompegya no na no se onyame aye wie abroche bebe obi ano kru ne nyina na adwuma ko nyina no echiawo man 88 fan club okay na no se mo beye meeting kama bebe mo obi anso echiawo mo pa samampa ene to ne badin omo so mo man 88 edin anyirada edo mase ofosho ne mafutu sem no
me di kakra bɛka ho ama nipa a wotie yɛn panifo sɛ sɛ obi bɛboa ma wagya ɔnan deɛ ɛduru me bi na wagya nan a ɛboa ɛde nti na meka saa metro challenge ama nipa bi a wotie Sompa afutuo yi ɛberɛ a yɛbɛdi buro nyɛn nti a meka saa ne sɛ Oforisuo ɛnɛ sɛ woyɛ ɔbaa na to na ne bɛrima to ne sɛ bɛrima wɔyɛ wo yie a mesrɛ wo fa ni die ne obuo Sompa FM ɛde nti na meka saa woyɛ bɛrima na wotewo ne sɛ ɔbaa bi ne wodi yie ɔbaa bi boa wɔ wadwuma mu wakwani aba nyina ɔbaa yɛ boa wɔ a mesrɛ wo bɛrima no so hwɛ ɔbaa ne yie ɛduru afe sɛ yi a panifo sɛ ɛduru amanfo so a ne yɛkaa yɛ anom ɛduru saa mmerɛ sɛ yɛ na awerɛho aba obi wamfa ne di ama wo kunu o atete ne dɔɔso na wo kunu afiri wo nsa kɔ obi wamfa ne di ama wo yere o saa mmerɛ nka buro nya yi bɛduru deɛ na wo yere yɛ wo akorɔkorɔ ne wo mma nanso wode ahweɛ akum ɔbaa yi nanso wode atete ama wo yere wu ɛnɛ buro nya ne ɛba no usu yɛbɛsrɛ adidie ne deɛ yɛbɛdidi ne ama mo bi Sompa ɔmo a sɛbi ɔmo dware a ɔmo nsa so ɔmo akyi no ɔmo bɛma mo bio na yɛmu sɛ sɛ bɛrima na ɔne ne to ɔda dee no anaa wode bu kɔnte kɔrɛ sɛ mmerɛ bi a atwam yɛbɛdi buro nya sɛ yɛwo kura na ɔne ne te no anigye bɛ sonko bɛ na ɔma ne ba fie ɛnɛ ɔwɔi na wo kura na woyɛ ne dɛn ɛna wo kura firi wiase na wo kura wo yere na na sɛbi wo kɔba a wo pia na wa serve kama buro nya brei na wo pia dadane wo yere no na wo tete na wo yere no ɔwɔi anuanom obi babu amwagya na de edumre bi na wa ogya na nkɛyɛ ewom sɛ yɛ nuanom bi wɔ hɔ a sɛbi yɛ kɛkɛn ɛnya ɔmonfom so bi obu akura ne kun sɛbi accident obu anu kun yade ɛkye no ɔpem so anya yie na me talking about obi a sɛbi wo ne bɛrima te ne bɛrima ne yɛ wo yie wɔ kae wo ɛma bibi di afiaso anigye wom na wotete wo kunu mu wo kunu de wo kunu baabi amfata ma wo kunu di atete awu no wo so wo yɛ dɛn mom yɛ oye ebrenum ekunum sabin preduasa de bɛrima bɛyɛ bia ne mfata wo mo bɛsa firi bɛrima n'akyi akɔ de ani kwase wo yɛ wɔde atete bekum bɛrima no wɔde atete yɛ kum bɛrima no kɔ ɛnɛ edu amanfo so ne aka ya anom ɛnu nti no buranya bre edu satan na bi ti ne suo yɛ akwasi wɔ hɔ a mikunu wɔ hɔ a yɛbɛsrɛ ɛno so wɔ hɔ saa mmea yɛte aseɛ yɛ a yɛnwu yɛ mogya edi emu afra katamada abɔdwa mu deɛ yɛbɛsrɛ wo ne bɛrima te fa ne die wo ne ɔbaa te fa ne die ma no ɛnoma hyɛ ya o because nipa nti na nipa hɔ ti yɛbɛsrɛ aduane ne deɛ enim sɛ afi bia deɛ nipa bia yɛ no ɔmbɛyɛ ɔmo yɛ ɔmo afam deɛ bia ɛsoro amanfo ɔforo ha paa ɛma nigye ɛba nanso ebia na Oforisuo sɛbi wo kunu te aseɛ no obi bɛkyɛ obi bi kura na kun na ne so wɔ mfasoɔ na wo yere hɔ na ne so wɔ mfasoɔ eduru mɛ bi Oforisuo edu occasion day sɛ ya na wo pie na wo yere ne wo ma sɛbi ennuane sisi ɔmo anim na wɔn kasa bɛrima no w'ani agye wo ho tumme bi na bɛrima pie ne ɔba sɛ ya na sɛbi ɔbaa wo kunu ba sɛ ya na wo hyia no kɔ na ani gye aba na yɛ dɛn na tete ɔhaw ama wo kunu ana wo yere firi nsa bronya yi obi bɛhyɛ dɛm asu saa yɛmfa nyɛ futu sɛm ma yɛ nua maa yɛ nua mɛma nom deɛ ɔne ne teɛ no sonimu yie sɛnea tie bi asɛm ba nipa na ɛka sonimu yie na mmerɛ wei ɛyɛ mmerɛ bi a ɛyɛ awerɛwo da san yɛ ne gye da Oforisuo meda ase okay ɛno te bosome wei no yɛhwɛ ne aba yɛ nsɛm ne akɔ afoforo bi ɛmoade a na meka kyerɛ sɛ Sompa akyadeɛ no ɔmanfoɔ dodoɔ no ana ɛforo soro ha ɛno te sɛ wonya mforo yɛ a womo no yɛhia wo side no yɛhia wo tin tomatoes no so yɛhia na momo line no ankasa ɛnso yɛ 0598 559802 0598 559802 edi ebeba eye Trawa Media anase Blessed Foster odofo jikakrama na yemfa enkosa afoi emwa 0551 931 931
0551 931 931 0548 931 931. Hello. Oforisuo bembe. Yee. Media. Me don't grab and cry no. Nana one. Bakupe. Kete dema. Ana nyebe da watepa. Na mabawa bank. Ya metiase. Na ko ya me se nkan ba de. Osei. Wo fa to awon na brasi. Na ya channel. No okay, meba. Nyame kaka na pedi pedi. Crown share kan fi chabi. I say uma adike kan ukuma bi a woni do down. Na mo kan say. Ko da fi a o kom de me mo bi a. Na branche di de. Da ve na ese uti ya me ta wa ko wanya ni ya. Osu wanya na. Ibro nya yama pa da na vitai. Okay. Hello. Hello, Osei Aboagye. Peter Asaf Moonlight. We Peter Asaf Moonlight. Ya Joso. Na onye nyere tu be ubia mitrenya mishra ma nsenya memma na hoden. Amen. Ai. Na Osei dia beg me ye pa. Regular kutu ni se ya roto on ma en tete ni ta we ni ta ta na buama. Yes ni di mo ubia na o mata mo anse ma wa kare ni. Ama wo se plego me. Omi ya pata after mo panti ni pa the boy ni. Dan ye kutu di wa de ba yi ya. The boy bra e di jamunya. Okay. Hello. Oforisuo bembe. Yee. Papa na bia boko die. Sompa ni akatua pantio. Mi wo falumba omra samwa Aboagye de yeso duama. Obia wo ye. Kama pa. Ye do ba na se we ye SK Bolas. Na mene hene obuasi ana me de mekas efi. Seteke wo chipe. Papa ene omra azamwa wakasa na makuma tom yem. Ori oba na wunya be ma bi oto emo bi dia ro ho ase. Wo ye be ma na nyo ba bi oboa wa ro ho ase. Isani se dem odwuma be koso odwuma be gu onya kwantenten eye oba wo ne tinti ana ma obi bia ekoso ye nyama bi no ma bua yen ami adwuma koso a ye mema no ye fa eni de no buo e ma obi bia. Okay. Hello. Zero 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Thank you. Yeah. My Joe so bapa. Of course, I'm to tell me, Monsieur Yanko the Mamma. Amen. My foot the beer, my favorite day, Yanko on Shiamoka. Okay. Hello. Me sure I'm quite transfer mommy. Hello. I'm another busa. We were brave. Hello. Hello. Udi baby I'm free. I think you can get it cream. Oh, see you. With the papa. Na can say you dear Oshowa no so to me and you couldn't know it. If you don't say Umia baby, you don't say Umia baby. That's why they was to me. No, to be honest with me, Abo. Yeah, avoid the music and young away, the chinny catcher. I'll bet in a NCP. Why? Hello. Hello. Udi baby I'm free. Look at your face. Osei Aboagye. Metacho papa. Esia the problem. You can make us a number of payments nancho. It's last number one is Your number no ebegu screen so. And it will be open number piano, yet the bema. Why? Hello? Hello, for sure. Udi baby I'm free. Yes, my leg was Yet you. For sure, young couple come with my family. Amen. Yeah, never bush of bloomer. Because that they have me them of them.
adua yumbre anadwinina medanya ne am motive da Sompa yankopon kam ho pa no mo pa moye amen yankopon kam ho no ndi mo amen hello last caller baby free with you but so them sa ko de that's why the first make me your personal number because no message in more yeah the production number no be good screen so ofra the open number be the man why okay obi a opo bibia number no yeah the production line no e be good screen no TV screen no so yeah be pon so bobo ne dia mamu fefefe why the open bia no ubenya no now de no adi dwuma said yes na factor free say enipa enti na Asem Mpe Nipa dwumadie no ya tu ehu asi wo se bebo asanteman ya boa Ghana na bi ato Ghana fo a ewo amanfo akwa ekuru so nyina yeguso eboa aha na ye de efutu sem no ofre no enyina bi si yenko computer so dwedie emra you be catch asanteman you will be chere asanteman Sompa Achadie, Yaba, Sompa Achadie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubi Kongu Nyanka, Eni Erisiamob, Enitina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Nkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabomu, Sebronye, Ibema Enisia, Eni Ekrafo, Editi, Yankuayeti, Adise Obebuayen, Enti Seyesika, Fatua Humatrufo, 0598-559802. Meeting 0598-559802. Again, also at One Media. Brana Bosone, you know, just went to Luba. We the Boga Trada. Nadia, what do you do? Yadiama, a craft. Some profile be a mullet. When you go to some shop, if you say you're mullet, just a big seat. I'm not saying that now for any anchor, any bonus. Show the glasses. What will we do? And so, what the money and some man everybody will share. When I see you perform, everybody will be shared. Some people perform. Everybody share one money. Apa pam so be mo kese pa amen na yesika na yetuma so a wobetimi dia ba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwa so a yebeji mo wo ye bi afie twa mo no emu adanse die die mo amunnim Sompa Achadie 2023 abusuafo yafa ye hushim na prophecy paper board ponko mu ye nyankopon obeyi ye Sompa Achadie 2023 ekunafo ene enyankane so wo petiti. Number 2, I answer the justice station. The free screening. I thank for free screening. Yeah. Sa ebano ebibidro ayaresa ewo man Ghana mu ene ebibre mu aman mu a de omanfo nyina agiatum Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex asuaye a ye de ebibidro etu yade ase. Sa ye nipadua mu yade enemu nsa yade anasa yade bia aye kuranko na odi echi na wonya anu aduro no yese fabra ya hweye na ye ntoasie emfama wo ye wo pechi number 2 Seawater the Junction for taxi na kasa wo back Dank Natural Healthcare Complex sa wo echichi e na wo ba so a emane hawo enam se wa pomudinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa Dank Natural Healthcare Complex ahotofi Eniamone adefonu a ohwe me medina ne odifo Samuel apanchereja ewiase no ebe yi nkranhye o awale na wo pe no wo ti fa kono kebe yi akaye yi e kale da so ana otone ayento obi na ebu kwase a e awale na wo pe obi na esisi wo e akontu anase e boafo edien na wo ankasa a wo hwe me no wo pe wo hawunti e na mamegina ha tumilika ne hia awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye trase na wo twimu ni nyina na me ho no asem de se nya asore eye kan
answer nko a utwa pogo hu se yeye ya kafu be die echi oni echi mukwe oni echi papa mu da nti no do di fo ba ye amso de ma hu no e na mo de kan de wo de akire wo ko nchen we jaba family house o wa he bubu am na ko priwuti wi afi wa heye dum na wo de be down aji o japa de ana bibi o wo ni de amu bi hweme ko sia da we ene ko sia da bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa no so ama wo a wo hweme no wo ye nhyira udrane odifo Samuel Abanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Kasa ye duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pomden ene na brabo mu ne yiyi pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi ti se kowunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kra enwenunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prekasa powder sisi ni pedua na abakwa ahodo no ho ban afrim pani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako owo ni sushie yeti anopa ne enwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sumiane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekasa powder aduane san ye dru FD ahwehwe sankra to mu agi atum So wapom di ho hia wa tiwi otiyaw ewo ni peduane baabia se yusisi okon wachi kase ana wachi nam otoase onan yesifom onan nimu no anase onantu baabia da eye wuya no one family clinic etu ni ho si ho se honam yaw ana yaw nkoa na obetreat ene yade kwankura age nipa aboso one family clinic the pain expert e de bibidro infidie ayaresa kwan ahodo pi ene nhwehwemu a emu do ebeji ni peduane si ho de woyare da fi a nante ho ye ne den emfre one family clinic ni emre fi mehwe yade yentu hyeda yemfa yade nhye frigim enti emane count ho ansa hwehwe chi akwan ewo Kumasi Patase Asinfoso Muzama Junction Hwefupra New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankasim Asumdwe Fi Fre 0248 331 One Family Clinic Ebusueni nyina yaresabia
Please always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Akwaduma samo hwehwe afidie ema tromo bedie kope bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba ema hwefo nya tiefo nyina akwaba biem eba de asanteman agiatum ene ye obi ka kira asanteman ye obi kire asanteman de wo ba no wanya trase ene ye konu kukre ifrisensem yenu no ano eden pa ye pese ye kokọ ye nim otetetu ye baba boy ntabam ene de ye namfom ewo kumase heyei ene de ye wofie ene ye adwuma panipa memo akwaba acho mejoso bibia boko de udin de sen Jamfi Isaac frihine baye ehwa overseas ye panipa wakosam ne sen ya odi abedan ense enkomoa dedi kano meda Sompa etiefo ne ahwefo ase se dan da ya friend dan mutie Sompa na yensu a nkrofo sisi yen ade ne yodi pa na nso so panifo se otimfo timu a woro kafa okawa fa wabeti na oje na mutie na muso ye da odi mu nasi fa na nka be buaye na utimije ye ne mama ye da mase dedi kano mitukwa ko Libya 2013 na me ba ko se na mo ma bi e frɛ no Eda Benjamin Wotu ohwe Church of Pentecost Emmanuel meduma asɔreso nti e ma me gini tum se o ni papa Eda de me ba ko se no ye bus conductor jeje pen so aso me kenyi 95/796 na me kenyi ena o man penya da ko 4 pen so o se o sa ne bus ni na no o ye hu adwuma bia eti me gini tumu mi koduru nyame de mi koduru Libya no da me ka akosem a ano odine yie mitimi firi waduru Tripoli uduru Saba aso obi yuko capital territory Tripoli me nya boafo ti kakra na mitimi yi mi ko ye mi koduru yenso ko ba se me toa so na mi twa nsuo ko Italy na ye bobra ko ye ni mi man san ye chi eti yesa fa connection ni ade na ame boa me ma ye pushi mi si nsuo so ya minti ma me wu se die sie no odimi du Italy abonten so na me duru wono according to law omoche se ba ne nipa no ba enye ntokwa na esi Libya nti na manipa ye den eba enti bibi the change of law omoche san law say only Krubes 4 Syria Iraq Iran ana Eritrea san profe na ye re Ulfigia omobo awo omo dan adwuma pipas ma omutimi etna asumviem na ya kan Ghana kura de any that last because ye ni problem do ni kura pa batna enti wo mu show ya papa be kaka mpasem a me ko interview me ko ya ni ma negative o mam just 15 days semi pempi o mu mem ti me ya ma je se mesa ko Germany akọ hwe na Germany je wo ye Germany so me ko ya adekoro no a na Germany wo no na me sisanto wa abontere nti eboa me ma me nya sika akra na aba no so me ko interview no usumi bia na aba na ma 334 euros yemfa bindidi yemfa binchek ticket ya de urane tano nti kakra and 2 years na me ko interview and so negative because of free Ghana nti e se say dren o me de ma central police kura say me criminal na ma breaking Germany rules and regulations say you need passport or enter o man nti o ma me ko Berlin say me ko je passport mra me ko na mpanifo nti da bi say o de passport no nationality ni kwa adibiti say birth cert ID card and passport o te kwa chira omo a and the show nationality say free Ghana na Togo na Benin okay kasa de yesu ne fun so nti ko na kan tabi o kon tabi na ka twia eno yempa deport se chinchina o fe Ghana ni o kan yiri yempa deport na mum saa de mi ese no munya e che se o se yetimi
bob adie men sana ne de he passport any show nationality and a voter ID card de to aba and a birth set okay Sadia 3 we dey come social penifo no a workers no a and ya na be 2 and 1 police ya ifo no friend police e telephone friend police no ka bia o se de musika no and ya woda wa ya ba befo na bre house master was afwa o obi security force will be na penifo will be ti se o mu bom kra no ami a o mu bebie ya ma o so aje office was say e be me 2 years and 1 year nti o mu kan bi dem sa ba camp no wa na o mu yi je ni free mu no o mu de letter bere mi say e say o mu discard to bitri so nti busu me bia me ko interview na e ba am ji negative no o mu ti mi sika so ma me 166 344 no o mu say o ko interview na ji negative awon ka ho e say o people so red say be mi ye footballer mi ye Messi enso ya ma red card enti na mu aye drepa nti o mu ti mi sika so o mu ti mi sika so o ma me 166 we di bi ticket dem di bi di month no aja ko Asem mu di bi ka nti meji ya na o mu de sa enu mu no men say yi 20 euros entua ma o ma ne aba no month bia e se de be ka na e media obi ma so me ndey we accept ye ti metua ya abru wan ya afere la kro me wa na me ko Asem ko ni mi pipa me ko ya na o mama me lete se men ko na mande men samra e ma letter bi say ye deportation letter as we be every deport me it in Tuesday next 24th September 2019 men try police for 15 o'clock for camp no be fa me akọ baby no ma ko yen interview investigation bi na mu wi am be san chetik ti amami o mu am fa me ma o de me ma train na sa de me aba say na o ma try say ye deport me ya nti ka be prophet bi ana na me no compare bo nti wona me friend pastor ya bra me leto me so mente kasa ndotche la na mente no si go bra fie na makoni fie be mpre no nti bitu na mako fie nti me ko o na te kasa ken kan ya no si deportation letter ni da ba no nti se benada no o ma 5 o'clock kwa ma chen beto na police for no beto dia ene Ghana na woko nti ne best ne se na won so o mbe deport na timi free camp a o mu do ni problem se bia ne ye wo bon Colombo no mtu sumaye nti bon won se bia Ghana ni bi do ko ni fie ne bia odan hall kra o de o so de abrakrum o be hia police onu ni Asem je se we de free camp omo yi na free camp kaka o de ma no na aka o ma no ne bi o pipa de ba ma no na free wonsa me so mini Ghana ni bia me ko no nti de ka be prophet no ma ne ko yese e de mi mpiri wona me tutu sunko kuro foforo o ma foforo so nti me de wase yo efa train ba Cologne ti me ba Cologne no me ma so me ko Barcelona ti ya mo taxi ya so taxi ya mo de ran e taxi na ya private car o mo pentin se ye taxi ti me fa bi se me ko Barcelona ti me twamu Holland ko twam Belgium e na me ko Paris ko dawo ti na nadwo no ba sisi wo me pofra o mi zansa me card wa people na me si me passport o mo si woni card ya ID card ya o tu kwan aha so masabeka na me se okay ye mati se mi sister nso wo Amsterdam obi na wala no me wi school 93 December ngo bi wa no ko Amsterdam tie ne me ko Amsterdam ne mi nya de e de ya watna wa che obi de ma bi edi no wa obi pipa na se adwuma bi amaye den aye enti na me sa ba Belgium kura Central Station abe pa train no eno so se controller se ba train mu na so mu sa me pipa na nso me kama se me den enam de bodu ko twa ticket nam ko asa me ya mana wa na Germany no nam sha se me send ne ma bre ma ya mbondi Mr. Benjamin Wuturu okay penso bi nom producers mama ni suo fani minim na bebia yedru no yedru brum ho ne Asem na ho ne nyia no said ekete chobe makano no 21st kinik e sciatica expert eso sisi wo slim wo to ase ho no ekuo na akokom kusu na ase no yeye pa intim yade sciatica no 21st kinik kutu ne tumi sa sciatica yade o Ghana the senti wa shita Ghana hamma ba bibibiri 15 branches in the kura no no se men kan say yade bibiri bia de frutru nwa no kusu na ase obetu ase deku na odi amaw 21st clinic eno no abibidro so ena odi tu yade ase na oba kumase ahwan overseas ho ena 21st clinic ewo cancer quarter Scott Junction oboase Accra Domain Market we 21st clinic ho Sunyane Kranza Techima 21st clinic was nyemini
0540311311 0540311311 mizo drink no ebi ewutwa so mizo drink no omafo agye atumpa 5Gs meza no so esa epepi metaka chose ship where the Bible national babaye no sa ship no a ena di mizo ene 5G meza ede aba odofo yenkoto 5G ene mizo ni bi enwe friji mbro nyen awoho eba besra ye bi ma wo mo no mumu bobi no mu numbi eboapa manager Daniel ewo 21st kenikatwa overseas ubenya mizo ene 5G meza ni bi ewo because supermarket abawa sister sewa o anomanji post office mizo no abusu se cha ewo mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University eboakwa yenkoto mizo 5G meza ni bi na Sachi Enterprise ewo asafo binchi wone VIP car park no ene di enhwani mu kwaku achiri company limited kofodua epoe mantemu na mekachuri yenko kwaku achiri ho yebenya bi ato KF Kinju Enterprise ewo nom hotel so amheya odi wuram akonu so ameno pamango abrose anim wonsani fa so wa eho na KF Kinju Enterprise wo odofo yemfra KF Kinju Enterprise ewo ahomatrufo we so abra epemizu 5G mezanu bi ato 0263752944 0263752944 miso drink and 5G meza ebusu secha yenkope de 3 eba center wo de 3 coco capsules coco master wo de abadwa so odofo coco ne poma true se tretria honie eduru ba bia de step bo ntumi transfer emfa atumi nyina nsi wo je so ochia no so ne guase ebetumi aba frise eframabon ebetumi aba nkoda no betu din coco no ejina usisim eno ene yamaman no ejina usisim udwade ahonam ayo hene wani so yo wisi duru ba bia utumi se udwade awo posa wede no coco ne yesansa nkyere no uja wonan amaman no moja firimu eba be makoba ne sakura mama yonu ekofom 3 coco capsules coco master yenkope bia kira kwan na omanfo dodo no ne di ho dance yese saa 3 coco capsules no saa coco master no etu coco asi deku amanfo dodo no anu bie no ne di ho dance yo na meka bi nam de akire wo kolinaka ba dani heba misi heba ni apidan okwa ubenya bi ato 0546107107 0546107107 3 coco capsules coco master na meka fo na mediama ho wakwantu semina express group na meka fo na mediama wodofo ye kobro ni kuro makokusua de ko ye adwuma wodofo Canada US UK Australia Germany na express group nko makwanchen ni bia kwajusi keni chena ko na bedane Asem Mpe Nipa so ye so asem kwajusi kama debi ukoband sa abam ye ni abre so pa express group say akwantu sempa de ye fa medano o ma wonye mobo debiara da Kumasi Accra tema Islegon takwa de sunyane tamale eni bibie ni yebehu express group ewo ho 0249000448 0249000448 express group ena se mekancho sa Dr. KKB Herbal Center or for the Vince Doctor wo frewu Vince Doctor se bramian tonchewu efrise wono nani sheda mrisika womso pesika de nanso so no wo hwese wapom din begina so eno ne hallmark no eno ti Dr. KKB Herbal Center se yade be na de bana kache wontu intuase emfama bramian tonchia se nyojo ya de stroke no eno kura de wotenete diabetes no wotenete enam sa yade biada yefa enkoda Dr. KKB Herbal Center the Vince Doctor na nyoman konkai emfa emma tema community 25 ubehu no ahafu Kenya se number 2 Techiman Accra Abuja Old Barrier ubehu Dr. KKB Herbal Center ewo ho na Kumasi Kurupoma de swame assembly akwantempo no so no ofa mekom kwa no so sani akwase yo no eje dufie ho pe busa oso pe eje dufie ho eho na Dr. KKB Herbal Center wo yemfre wo mu ewo ahomatrofo we so se ni abre pese kotue ya de asenko ade 0246 716-982 0246-716-982 and 0557-346-080 0557-346-080 Dr. KKB Herbal Center and a team at the Frosano Brukutu ya bemansu ya brukutu akakadu na dimu se tenkom wodofo you no na ponto na abani tori na brukutu was so briwe ni so eturu ba bia bema mo no mo bemanum na eduru ba bia watumi edidi kama tibidi di kabidi di ni nyina na bema otumi se wo we de no betua boma se tenkom oba se wonyi mo amen no
yemmom owie kura no akakadu no betumi ko yem kuro no pe bi bob twitwa bi ebeboa Food and Drug Authority ne stamp na so dimayam se burukutu bema nso eboa pa yenkopa bi ento ne ye pe bi atone dudrumpa ne ato ate so mfa so a 0244 620 294 0244 620 294 bema nso burukutu na mekanfo nam de amount Joy Cam Roofing Company Limited or for yesi ye dan wi yenkobo so wate efiri se Joy Cam se mekancho se on to the phone emfama obibia ade papa nko a na esansa ade pan the ton hunti no na Joy Cam se mekancho se or the arrows enkri bia bedwa so self lock IBR IBT irota and metal traction or the bia bedwa so or for yenkoni nkotobi ne emfama ye dan so Joy Cam say a carpenter for nim day and obemo mabobo dan so e de amabo na dan wo gina no a wo se ayefe ankasa tachima na kra sunyane wa Kumasi Boga Tanga Kaswa Tamale Ubehu Joy Cam Roofing Company Limited ewo ho ye from kwanya ye frɛ wa homatufu wi so 0540 125 816 0540 125 816 Joy Cam Roofing Company Limited ena se men kanchosa na enyoma enkonkai emfa emau danke ba complex yekọ danke ho efie dumiensa na danke ba ye na ensankyere nya danke eye no enya asem keto akra danke se ya de bibire bia da free tunua no ekosu nasie obetu ase no de amawo o de danke fighto can be abadwa so o de danke stroke abadwa so sa na o de dank pro can be abadwa so o fo ni nrupa no amebo no ene tu yade no asem o se menka cho se wo kira da wo ye adwuma eno ti pachi number 2 City Life Hybrid School no one no ene bo ho ye ko danke ho esan se wo bo manfo na wonya ahotonti no ene o manfo no ato ne din ahotofie ho ene danke ba complex 0266593330 0266593330 danke ba complex ahotofie ena mekanfo na mede amount na nyoma atumi akon pa ye will be catch asanteman ye will be chere asanteman kede ye ko akoye nim papa yi wa kana kosem wo tu kwan akwakopesika no de abafie ye ntedi free mu ba pani enti sabre na kodu Germany no ekosi sen udase aja we kodu Germany no we shall say me sendi niema e de abesi papa yi so papa ben da bejima wotu so se onfa nguwa mamena me ba community camp de time bi ebetime deport to me e deport so bibia wo sika wa aka ho nti me ba matonton nam de anya papem bi me de start bibi e de aye ti me chase de di kan me chase de bre no 3rd March 2016 3rd March 2016 and I'm chase Sunday near me di kan o fi pipa so wa so okay yeah to me so 5th March then so me Sunday at the bed and no yeah organ kese the maternity for the to nyom na daduam kese and na box baako yeah near my any mpaboa and na box no mu and na me pack mpaboa ni bi gu eco like baako na me je to so box kese ni siri and then so the buy until you free one the ya can follow ya people see ekuta mi na ye ni din bi kura yira uhwemu abenjima wo anyoma wo de ba di ya ba me na koyi de chamso makọ back me ba ya ye deport mba 2021 no me ko de chamso company wo afre ne president ye da e ma woni ma ne kasa e o se go tuni di on ne di bia twam dada da go me 2017 be na wi am hu se o simi na me je adwuma me ne se wo ko ho no ada wo de nyoma na ba ada nyoma no wato wadi ana ko ba ne se eni ase winim wa anya konta ama wo debi wato ne ma no adi se me frɛ na ro twa me ntro wo Germany no me frɛ na no de fu na man ko waka benjima wotu ni wo na se na benjima wotu wo ko baby kura ko waka de se mpa fu ma no baby o ko bi ado ade beko Sunday so me frɛ na no de ama na ba e wo fie da ni wo na me se be me bibi koso enti akire na me hu no foforo na wote ahwan adwom ahwan zongo ene wo no wote enti me ko kade e baaye na me se me nkochia papa wotu e me ko yesi wotu wo kremoni bi na ka che me se wotu wo nti se me hwehwe na na se me hu na me nko Meduma South the Church of Pentecost one kwa sorry me de sa me ne yemi nti pa mpa amua na 2013 me tu kwan na me se ne me bre eti me hu sai o ye ye ne me bi sa no
and I'm the number man, me brave. I was such a massive friend, bread, Jamie, what a number, or you missing me. And Mrs. be a friend, ya for sounds and one number. Nam sister, ya. May, but took her near my breno. Na de o ye no ano odere ti misizamo monyisika na momfa ka se jedema ka so na meduma ansa na besina koka jetia ti budu meduma musi a monka se mo hwe the church of Pentecost south meduma south na monko wa yeso kwa asore wo enti o misende o musika e ma mo bai to mba se wonko south wo eye for na wo ho se wo no hwe Emmanuel meduma Emmanuel church of Pentecost wo no ne presiding edabi ehwe enti omba ya no meso mba musika se kwa mo mfre me na nka niema no wode mamu a menche se we ni masende abre no ti wan fa mamu na nka wa no yehunu de ebeye anapa na no mfre me se o yakohu no ekwa na wa ya asoro ba bi na mpanifo de fre ne ba enti oso wode ye kofie na mse mate wode ye kofie no se o mko ya niema na watonton aka no a ya anto no wode ma o mu a meso me anka se me mamu han ka mu a ampa passenger ana omo frɛ ka no firi kagetia na befa omo ne dum na chese nyoma no aka ase chese aka ayi washing machine ana dry machine ana gas cooker kɛseɛ for ani buni baabi ni kunna de ma me na omo so mu tu bon wo ana omo de ma me ana meto blast band bi bae eno na owia bi ana na no wo kyire mu a wode kɔhye drum set no ani ye different your blast band your drum set ni ye 5 the blast band no we are half ana odi atwe tell me say mamudu Ghana pepe ni me number of Sunday ya no ne we are half ti me the man kura ko police station wo Germany wo na enyoma no de bae o ka se onfa ngu ho ana wonton kidu mame ne se me ton kura no me na me tade ni euros unimu me send unimu tibusa me say drum set brand new una ato ni boy say sanam de gia ho beto na bi kura okay o beto a e bia me de sei ya o de gise ya na ye mame wa musame o wienti wo de ne pe enda tonto ni mana me manka so wonto me so wonfa ngugo mame se de na no no ba ya o ka no aka me ka so wonkitu mame eti mini anu ba ya no wo de ma mo na no mko eti 2018 2019 ena asem ya ho me so am papa eni ma bi ko mi kurum e wa asem ho nti wona mi busa me sister ne se die ene ma ne die ne ma na Mr Benjamin de ma mo last year mo de ba ya e wona waka se drum blast band no kese pa na edimo no ena nkuma mienu de de sen bo no blast band tie wo na ye de sen na metwitwa wo ma yisi no okay etina se sia na tetiri tetem na se waton nyoma na di waton nyoma na di enti wo susu se sia me cheki ne ma no a me cheki a sika me to ye na wa ha sei 20,223 euros na me to ne man sende ba ni de me ban se won fa ko yi ni ma ni na me ya na me kakuriti na je se o ton no ha so esemfa so ba so eti me ya me ba se nze na ba o ka se mi nuan ma baji bi em se papa kura na o ka che se ma be so ne mani bi enti na me te de mi nuan ma baji ko ye no me te 5,000 euros ne kakra de free mu na ma ye se 15,000 euros de si ya ni euros so si ya de ba e convert ba Ghana scam tu convert ya wa convert enti ogasi na me call man Ponte court saka me ko samano nanka ya hwe na ya kofa na obe ti me call na sika no ya boy ya no figure ni no obi o sise sika okurum ti me na ma court for no na o mo afre ti o mo frɛ na se ekosi 1.80 million 75 million guso minim old no new ana 180 million 7,500 sana se me minim new currency inside collect dia sana me we nya euros ni bia de we Ghana cedi e wo se wode mame sesi a ne kosi sai ma se me kura nda ne se SK die opro otwini mu ni patin ye pa e se wotu SK no eti oba ye de wona won trans nya nkonta bia e ba ye no mi di ka de ko nchira ampa ho asemanka na mse woke ma me fa nkoto no presa de ye de ani mu asore wo na eda kasa gu microphone eda de duru wa enya ni ngwase esa aba hai na asore fo bete o ye basco letter Ghana abon bi eni wa wonim amanfo ni no Ghana ha basco letter nti mi mpati megu na ni machine nti eda no behwe no wafre no na waka na me de oso de ma wede ma me na tu akotwere de e se atwere me ko ya hye se eda no kra de mi ngunu we da me pama no
de na ni hu dwuma besi nda o ka ma na si se Elder Benjamin Otu wodoka wodemeka tete odu sika ma wa onini ni asem okay yeko na yene togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka from Benin entwetwe komo togbe ahaban keke ne ho ye fe papa togbe sunsun nyuma no ntino ono togbe atade bi obehye bia onim kala ese no onim dintia wa hye ne ho ye fe papa anya asem ketua ye kwone ni togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka from Benin entwetwe enkomo na eye sunsumu asem ko ade a mameka cho se eye togbe ahaban keke abrabono okọ na enko ofro na wotehwe eye togbe ahaban keke wono kro se bra be fa na damfo keke odie bra oni sika be fa na damfo na se oyonko ni abu akoku a empempi no kotokoro ya na enkasoro enu triso be fa togbe adamfo a ade bi yesunsum adwuma bia no obetumi ayiwa Oforisuo amponkyerem togbe memo akwa aba yo papa pacho bokori bibia boko na so togo ho aye fe no mo pamontare no munni mo size no no che no ho aye fe oba me ba peni designer pa noki me ba peni na ya na ni ajuma no na juma osiano noki so me ho ye fe keke ya dia betumi awale oba bia bio they said they wapem onware bia me pedio baba wo bia ka ho se den ya mbenya koda kitwa bia me no bedi agro of yentino ya to aso dia ye betumi se o man yes ada no amanfo busa o mi sister bia friend kuku a no busa o ye 38 ada me kan se 36 wo mu jima chinya se ka me teso 38 but oba na wo mu no omu ye 22 oba nko 22 e man nko 22 ti di akani na ye bema okay 12 no ye na se na so yire ba ko no wa wo man nko no so pebema no so pebema say before e bedi bro ya dia na you better me anya ne dia no ahia ma no I sure because as wa fiti ase e bo ase yes e go so ye de ho adwuma ne ade ti o say awiase ayowe mbi tambia no ya na metan ka bibi se yakupon abomi ama bawiase wa wie wati de mika no nebo soso no adwuma mi betumi aba be ye eni anamo ami ankasa betumi atu adwan yakupon di mame no se metumi yizu ni na se yakupon nankasa kasa no mekodu ni nimu sidi abechi abe say yes wa badwuma mo akwa pano kwafo yes obeba mi bonus se yakupon se mbe wu achina kurapo abeka se o debi se de wa ye no de ye be sha ma 1 year na se 3 months account e ma bonus ni pa bi wo ho a na mimi twen se nyame be ye yakupon wo ho debi because o sole a usani na ya adwuma bibia so ya adwuma adwenu so ya adwuma na che se adua bi wo ho na se sebi wanfu a utumi nya obi a ebetumi ene apia nti sana o yesi etie nti because me menimu say boni e wo ho beebi a nipa miesa e wo bia no boni wo ho ati de mika no nti nipa boni de wo beebi a e wo busua bia mo nti wo ya nipa na se ye wo family bebrea ugu so bobra akọ wenimu a na ye omu ya na omu start fa wedin ade kokọ beebi ni ade me say wo di medin di ko beebi before betumi ade medin di ko beebi krapa wo kra usro se wo ke wo betumi ade medin ade ko beebi ena me wade bi wo ho nso a wo ka me ho asem nde a mi beti no nde asana de beche nti ye ka se protection na ye ka se protection ni part to me protecting ho ne ade e ya ni pa bebro ho a munti asem na se enye bosom ne bososo no o protect wo ho ade a friend protection ni se do VIP station se o ke wo betumi afuka na ka no benya asenatia bibi be si anase wo benya cost bi anase obi be frew se de be ya ka no abeko ka no beko na wa fa fufu eno na friend protection okay nti no awiase wo jai wo ho a boni ankan betumi ato e wa wiase no
na nya boni kitua ya ne pase ye ni na yakopon ofa eni mienu adima ye ni na obi so kita ne de ntino wo jai ohun anase wo refi ohun a anipa ebetumi agye wo de no mienu aka ne de no ho ani de be fo na wa yizu ni na ensida ewa wiase togo bronya ba wo ese onipa bone ho ban yes bronya ba nebo so o kana se ye wa nipa bi ho a anipa naso enye adwuma kura no ya nipa papa che anipa naso enye adwuma so ati de bi kan anipa naso enye adwuma kura no wo ma no sanya eno ne mu daresi but anipa bi ho a naso enye adwuma correct de o kan na no otie nebo so no on tuni ho anamu on sole so ati de bi kan on sole untino o se fulani fo omu kita nantwe na se mu na mu se omu kasa bia mu ka kire omu yes o kan kasa no kire nantwe na chese nantwe betumi so nti bronya no aba nti wo a yare e hawo no e bi krapo a ye bua omu bua bibia se ye be ku asana e be di bronya anipa bi oho a yare bi anha no nso ye di bronya no wi a yare be kwa kotake no nti ade a ye frɛ no beifuo sunsun e wa wi ase no omu aye ready omoye ready ukwa akukwa uhu o market aponti a uhu o market bebre no omo ni mu se ebeko omo nso no akukọ no anase aponti na wo pese obekọ akotoe no de ne kra eba so se okay ye betumi akunu sada no wo betumi aponti se we na me pese betumi akwakoye de akwakoto ntinu awiyase ayewe endafom mi say sebi di entia me ka se obi di mitia enya dia nipa no betumi ayira enye se uba mi honde a wasitan be yeye nde enye se uba mi ho a bibia be yeye ma wonde nebo so no uba mi ho na se meniwo ye to aso se by set dia wakasa be hu se yes bibi ewa wiase me wakwagyan bi wo ho nti sa akwagyan no na ye se to go by set ne kakra yes kakra sa akwagyan no se wo ya nipa na se sebi opidi woka anase wasita mo sei wadwuma na sei afasika se mo huni ade eno de wo be ba de ti se uto aponchi mienu obaba ku be mabako uta kwagya no so na se ye duade nsuo no mawa na nsuo no afiri ohun a na nsuo no agwa ponchi no so nsuo no firi ohun na nsuo no agwa ponchi no so na ye duade aman aponchi no na ye duade ye wiye bibia na se ye fa ponchi no ana ye tumi ko ja ponchi no wa kro bi so a na se ye wura 2024 na enu ya jai uti eya na mi menim se yakupon aba ponchi wa boy dwan wa bona ntwi uti no eno saade amane na no ye bedi ye adwuma fa ye huntina oye swati mi kanu uti wo ya nipa wo hweto bi aman keke ayumbre se bi krofo bebre wa na mo amutu ne bo so utu na mo bebre na se wo ba usamba be fato bi aman keke adanfo ka ho a enye bad because ko market na se ko to salmon na se we ni sando aponchi anamo susu na se utoka ho na se usan ko to na ntwe na mo su ka ho susu a nkwan no ense ntino na tiati na mdo do nsen kwan togwe wamanfo dodo no na galamsey no so mo ka se omo kwa gudu no se edwaniu efifo so se nananom gudu bi omde share from omu hu gudu adwuma no tumi ye se yes metumi ye em se ndeni Osei Mandi dia member yes yeko yi hu adwuma ama apeni bi eno de enye galamsey eno de apenifo nananom na omo de chefo omo de che bosuanom ntino na mekoe no na omo se yebua ni ade na me se okay anipa onimu apenifo ewo bosuanom yehia anipa wawu ewo busuanom no yehia 70 bakbako 7 omundin a yebetumi agyra so uti sa sikakoko na se yebetumi ayi adiba abonti na se yebetumi adania aye sikania na nya de ketua de amu de chemi kura no o ba mi ho abebre oguho ntino godu no yes bebre guho o se ne yebeba behwe bi
Say ubadi na e kai betumi ama kitwa bia na so betumi adi ya. Sikadi ukura sikadi ya sebi baby a free bia no. Se wodi be 25 years kurapo a ye be frɛ wo sɛ fada nti sɛ o ye be ma na sɛ sebi sikadi o tu ni ho anamu a na kyɛ sɛ o na obetumi aye be ma ni ade o free baby sɛ okay wo be ba kurapo na sɛ wo yere hu kurapo a yes obe ho sɛ anipa le na ntiaba nti ne bo so ye be ye meeting o busuamu ni ade na sɛ ebetumi atwen wo sɛ okay mu twen no ti sɛ obade a Ese kakra wo ho. Ntino awia se bi uyare a busuafo bia ne ho a betumi ayi sika kwan se okay fa hwa wo hu na wo hu beto wadwuma na ese ya busua bia ne ho a obetumi eden abo even kura wo nua kura to mi mboa wo nso no wu fi awia se nde a o mbekọ liba kwakoto fundaka de mo apenti no bi so kago kano no ye fa ne number no ebia na article na wo yes 0244 48 47 0244 48 47 na say 0244 50 60 32 0244 50 60 na say 0244 50 66 20 WhatsApp also enche bia mbeko Benin afia ye betumi awuru mu no ye ya nepa no edu baabi a na ya dwen ewo fom esanse ye kotata a ye tumi hwese atade a we be fata no ampaboa ye tumi hwese ampaboa we menan number no ye 40 anase 20 ye tumi chekini na asana ye tumi koto nti afia ye betumi awuru mu 2024 no ebia yare bi betake unnim ebia na se bibi betumi yede asai wadwuma anase anipa bi betumi afa etuo asotuo ni ade andra na me free hono mu se okay mbeba no anyama asi ewo kwan no so no na nkrofo kita tuo se okay mbetumi akontogbe amba keke nti ye bedu baby na nkrofo omu free bush na mu kita tuo se ni ade ena mi baba akuti chire ena pese obekasa na mesi onye din nde ye beyi yansa yakopon di maye no ye beyi se okay se wo maami ene onimu kwan nua papa ye behu upia obehu se yes oba bi susu wo ho a onua kwan papa achi maami ena me pack me kan omusu tutuo no gbo se no magituo ni na wo me ho fie yes o ti se o pese o be ye be ma dia gina se okay o betumi ye be ma so ati de meka no ntino o be bobra ewa wiase a mi menimu se anipa be hawo o be to anamu se okay o be kwa ko pesika anipa be hawo mi ma ye ready dada se anipa be ha mi nso no nebo so mi twen se yakupon e be ba beboa mi nti de mi ye ni na no enu ene e be ma na yakupon na kasa be hu se yes ye mam bonus even kura kafra wa kasa wo yere wone no edua na jona se wone no to me di agro kamadia ade atia foso na hwe no so bebo abaso aduane a kama wo pe kura pa wo sheda se okay won ni sika kura pa kasa wo man ha wo ni ade sa pepepe na yansa na yakopon di ma no wi su sa yansa na yakopon oduru ho di abema wo bonus se yes no okay omono ya bre na ye be na fa kakra so ne toga kan nyina Osei nipa sebe na so esi o kan sechi we sebe yenua no mu a omo we associate for no se wo ma no o che na do nsa ya bia odi so obu onso wa so o te asem so de togo kan ontie tie na de wa chem na wa chere se ntini wa wale mako 10 no oso gba adwuma yi ade echi a opekwa wonyi ska ndidi free eduwe de voice we de pese kan nyina na se do beje watrama entra ho bronya be wakoto aponche wa mantam do na so nim de amantam wafa wonim eti papa wo wasema ade be papa yon kan no de sa ampase osusu se wo de wo ka on voice kan mbra
afezo obi o gold no ya kasa se kwa bode ya na manfo to togo wa o fidue mu me ne togo kasa se obi tinachi e wa ha abrantia obi tinachi wa ha eti we de yesraw ba bia togo na chiri kwa na me de betudua me se bomfa ne wa hodo mienu ba ko asante achem bomfa enye ho ukwa wayira we de afijase kwa so ufri achem okrom na ukọ asotwe ufra asotwe na ukọ bomfa udodu wa togo number ne frɛ ufra bema akwara befo akofie etietieti enye hu ensuo se bebia ukọ ye no se be previous e protocol se chinchia fa se ebra nsa na hu togo dabi odo ukọ aboko ka wasem chi togo de omu bi obet my day ayama okay togo ye fa ye ma no tudwa yes uba mi ho a una obetimi aka wasem da bo togo na be hu hawo no etietieti phone na kasa phone bi wo ho na se start ebo ani pa no dia na dia aka no na wa yaba na wa nyama bi bebre yes togo ye fa ye ma no tudwa number no ye 0244 0244 48 47 0244 47 number no de o pese obeyi ye dia dise osumo okay so musa number na ebebua okay na nkrofo bebre a motumi twa mo ne sa na motumi de sen no me mamusa left no yes ni ade no mesere mo se mo nya botre because mehwe bi na mekasa ama nkrofo no bi obi o hwa na me yan hweye ntino mamunya botre yes nti bronya tamuse no edua na jobia dia uba mi ho a nipa atumigu ho no na enya nipa kitwa nti bebre obi anya botre kakra obi anso so be den benya ne die ntino yakupon buadia ye besan eden asia okay ya tiefo ni na se nte mi hia wonde a mbe hia wachina okay ko na mekan no hia wonde a ebe hia wachina yare bia nha wonde wo sika wo hunti no wonni mu daache okay madam ase okay ya ne azigbilgbo so kalu kagoka togbe ahaban keke ena twetwe ne kono susum wanwuma enkoa ena woye etidie haubia no yefa enkodan togbe ahaban keke na enwoma enko emfa enko yanim emayen na yenua pema wanakosem wode abeda Sompa Asem Mpe Nipa no orofo yenhwe na yepusu papa na homa no se yebenya no a ifrise no ada no na wo ha ene ne wo seka wo ba se yebeka asem no ne na so no yehu baby a wafa yepusu na homa na pusu a eno ti yehwe ne entranwe se yebenya no yenya no a obeyi no wanya no so a nyame ya atumu a wo beba no abeyi na no minim de tie ma ne course a ifrise yehwe ne yehwe yekomra. Hello? Technicians, Mr. Mummy, my home, mammy, see. Moshe, my home, and mammy. Hello? 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 Okay, pana members in transit na ye tunkra enfama no sisi ye tunkra enfama no na baby a wo bia hello 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 Mr. Otu empom to say hello Panama Best Interest. Ye fan 2 years and fan friend na. Ye Robert G brenu nyina. Yenyi film. The nation anchor. Bozo already yankubon show ni pa bia wotie na onye obi akese na yebeka che eja wotu. Se ba bia wo bia ye tie wo de. To no ama na imra na yentie nkwade na afi ba bia de no pomasi bi do no yempe na asumdie mra
fise no ano otia anka be man commodity makoyi na bibi nto mo anti mama untu kwan okurum he ya nto amra untu kwan eno hu so ye ko bi a kyerese untu kwan ni twam no ye ko bi mete tam ye pon ye no tise nipa koronse ne no mo ne wankasa eno se ani eno se ne so mo amfa bu ama wo ne ekina memma eno ono so kan of so de man from respect mo mo nyefe ena ampa ne nipa na tima community be ne ho kani ana se ebetima ye obi otesa ndu te se background no nim se emma o kan se no bi am se metu go mo frɛ me ayedai o ti asem na se ndu tin so ba nu bisa de wan kan kyerɛ ma na nipa kuro busa no ye nyesa asemba na wo ye ni se ya na se o ya ye se ase o de boapayo ana se o de ni da ho na aye ni awaye no o de ase obi na do wo no wagye wadi se obetuma kora de ama no de agyawo so aba na bibia si akyira to mu ni nipa koro nkasa se bi wo ye nipa na afi wo nso mani hunu ni mfifire ne so mfa so no nso akoma nto ne yam kakra na se bi obi nkoti mfifire nkoti na wo mu mmere na abefu obi mfifire di obo ade kora mfa nkyɛw itom da bi wa brabo ma ye mu bebire bobra ye nhunu ye nim ne ma nkoyie ma ye na ye sa ne ma we ya enipa kora wo mo advice no yale sesi asa ne awaye ye ho ntansa mfa yale yem no beja wo akọ mane nane amane ma wo beja ho akọ ndi wo wunim ne awaye no na sam no so tena sia sumdie mu na wo pe ne pomasi bi da sobo na onya asumdie de ma wo kra mi hunu nipa wanyina duru mpanyin fie bi so na afi na sebe tafrache meka ne sei etoro ana azan bi eba ne life ma ya na misuma no ya na misuro ma woni kro se ndi ne se ango nipa bi a wunyini wi a ne aka ye no kore nko a wunyini wi a won tro betu watwa ne nkura bram wodi ase mfie no aka kakra no wodi di no kura ma ho na nka aya mfunsuo bi awurade agina so no de ache timi hunu panyina sebe ni mfie ko na nim afe na apobo azan ya sisie eba na fa ya na se nipa kro no medwe ne ho ensi asem so mame edi ya ka che de otu ya nka so wotesa bada ko ba ne se ne ye hu ne ye tete ya tena so biema wo mpe so me ye hu ne se ne ye hu ni ene ne ye tete ne ya ye pega kesu eba biema o mpe na enye peche so mane sa die basira ne die kwan so se de no ka bie no on fa ne die ne mra machiem ne sai ni ehuna de no kwan de fa so de asumdie bebre mu nyina e ma me kwana ya me fe keke odi kwadu ofra braso on tibi ni braso atibia de chese enye otan bia na da mo ntem but enye otan so nchese sabi ni sika no o de che ono so sabi oba na brabo so wo ma ofi o mani da no so se da ache o mo sisi bi mfa mo mo wo yiri ofi at the same thing etu wunti fa nya obusua ye na ofi nya nika bro nya bebe ofi nya sere na tom da bia wo yira na so maami bi ntufu because of efie na deni ntino obi sika no de ye tufu fa na obi de na ho nkɔkyere no ekoba ne sa na entwa ye ndi mesere ani de kwan so de otu ba bia wo bi de wani di ama wo na ye de atronsa afro bra be yi hu an nyesa ye pagya ba bie ma ne awbeti bia wo na opɛ ene wate ofozu okay omono ofozu mami musasem kakra de quarantine be ka se je otu wa ma aya fro no waba enra asema e kan ene ntino na mo bredi sha munya mo chance enra mo di communion kwadu communion na nkate e kan ane nkate na efeke kete se de menwe yo tulu kro de kan ne de bae ane de kwadu ne bae no pani kwadu so ni ane so kwagu obo odin se kwa odin no o bra na madam for pa no ne yesa asem na aba etie musa se no mu mienu nya te o mo ase but na se kululu kura bi ba bi a nyame ambata papa ikura no ne nim se papa ono de na se be se papa isi wo tu kwan no de se asem no ona akofre kwa yesa ba je otu ye panimu at the same time on ya na dru mebi won ma ya de moto asori pani bia no a enye obi a asori nipa doso o elda me na me no eti papa ikura se be me kwa me bufu sa no obi a wode wasema ba me no fo so nya bufu se obi a wode wasema ba o se ne me tu kwan wo so nim se eno e de mo se ne sai je otu wo na wa yedan wa yes ade no okay de me pese me kan nyanse opani baby o start free na opani me ba aja onzo zikayeza o kasa do baby a o hwe no fre wo chen so akọ Italy ye bia obi a na kodu o papa na ko se mo de start na me de pankomo na de wabre etika ka bi onya de ba fie no woni me se wanya obi o elder Pentecost elder me boa show accident ye de pese kan nyane se papa no na no me busa no sika no afa no so wo so de kotua ne ba school fees asesen sa na me waka akire me ti papa yi se bi obi antuma gwe na de eti omra me ntrase
na sabede no ho ne ka bibua na we de papa ba ye kokwasa se na iri tie na na busuafo na ne metia omra ntantam omra ansa na buru nyekwa betwam papa ne ho papa no obi wa tu kwa buroche no ba ya eno ma nkoye kaka o de ban so na ni da so a wo sisika me da ko twamba school fees onya de oye no oye papa panimu onye sade no kura me ya no ntra no enya fe no bi anu gwase ntinete a wo fa papa sika me no obi sika na de ko twamba school fees ase ne say na de bia beta no me akasa sa adai papa panimu ka oba bi kura na eye ena ka ko watia no wo de ofoso mesi wo bia wo fie ko animu bia no se wudi nsamfo a sesa na akọ heaven ejibi wo ha whatsapp monim ejibi wa so mo ne fache papa no wo ba ye se wo ye krachi ni baby odi abeto je so ya ho za do kelase papa sikei wafa ofosu we ye comedies ye do afri no papa no womra aja otu meboa wo ye adwa wan o ye da keme oho na papa pani muze otane ya chechechecho efe oye eda ofosu oye eda sem omugu eda fo bi animu ase Pentecost so me se be kaka no eno ti na se sa krofo no wo mo ba no ma she court no because munim say yani ewo eda ne asofofo etu oba no onye ne hu fi first obi bewe wa dia no ani hu fi se se obi bo gentle pa no obi wi awo o papa no onye sa de no okay men kekankum ene men kasa me pese Elder Benjamin Otu Meduma Pentecost oba senti a men pese me copy ni se na men ko na copy edua papa na bono enye dua ketwa Elder no edua papa na bono me yam hye me na me ka dua bono ma kire ne sei kwa kunya dua bono se ofa kosua ne hina ponkon a o wode honhon kokoro sense okura bible no ene obun kotodwe e wo office ho ene wo se papa yi ni sika no kura no na nyoma no se ni nnuanom nyo ni nnuanom na befa ye ena papa yi pese wodi kuntu ase bi egu nanimu ase a honhon kokoro kura pansi na pampam enti wabodua kese o the bible wagina bible so wabodua enti meka kire Elder Otu se yame ya aduma producers be ye ho adwuma ne atronsa afrewo ye tie nkwa de e wo ye tie wo de na wo yusi na wansensi se de bia metaka no a ibe hu do wi abere wankuruma ti asema tosu mienu o matena se da panipa memo akwaba empom te sen Nicolas Adu sei noke Nicolas Adu sei nyasa kasaden na wo bema panipa wakosam ne sen ya odi abeda Asem Mpe Nipa se yankomoa yo nyime de madam ase ni akonya amodi amame acho my how nya ne se obayo ti oye agata oben anase mother me yere no ai no hade abene nete but be say bosogun suni obare tene ma me ho omba me ho ama koka me kaka kire busua we the bible so ba kusi ho bo busua na ba ne obi an frɛ me anka bibi an kyerɛ me tena am so ko me de agufuo o so yire no no me pa cho ai wa ye ne ho ade me pa cho ai oni na netie me pa cho ai woni na wo sei ako ena ye dai nti be bosum me ni mu na otuko na ma me ho kasagu microphone ni be me ni no kwotana na ma o de kasagu mhwemanim okwotana na ma me ho ena me ko busua na se be bosum me ko bosum me ni me yere no wa ba na ma me ho ono a onsi mi nyoma ono aduane ma mindi enti mi ni ma de ko go busa onsu nyoma me pa cho dabi ono aduane ma ni anadwo so no na me pa cho dabi obeba kra bi wa se obeba kra isa mi san tuka me driver ni me tuka akọ no pachi me te kwa homa ukoso a oba me ko so obeba kra no gisa ye ntokwa kasa na edika no na me ne te pachi ho ofu pachi me ye de ho ade wi me ne te ho na me ne da ho ahomachi a na na ma me abobọ no prum be 3 so on so no me no maboa no na wachi na me ka kire ma me bisa ma me se oba me yere no ma ye no ho ade se obefa no kra mpo a nye sa ta ma me ne na da ma me ne ka kire bi se ne ba no wa na ma me
nti obisu amafo tu befo ne maame wo pachi wo aye wa ase e friend say wa anajo tambe no baba prunu 3 to 4 omra mi enko no wa achi ba cho ai okay me kaka wa se le ba no wa wona ma me wa mra na ma ye no ho ade awi o nti enam so ma me de awotie etu firi ko tra konkoli kwa ma me ne oba no nyina ti wa chi no so be no bi because ton ya ton no ma se me de boa no ebleno no wa chi ni bi wo no ko si ni papa fi enimu oye ba oni papa nua ba bi kwa na friend adwoa oye ba 3 months o se ye ntade e na kan se onya abotre adwuma ndi afi no aba ha ko pecho ne na obo ama mi nti ndi afi no aba nti nya abotre me kan o se da bi nti na mi su adwuma mu ka pick up ti ba sa so onya bi sa the pick up afi na mi ya sahwini nti weekends bi abepo adwuma me ne ko na ko fa ono akototo bode no na e di aba se di zo den o ontu obeton one ne ma me ni mfa so no o mo mfa ma me ni mo hwe efe ho ala adwuma so break ye jina se ko park car no office Accra bibi ntimi mbo adwuma ne di nti ko ba sa ho kire kakra dai aba me asoda me sprinter driver osufula hodda di keke ko ha aside Nicholas Edu se jina me ne me chairman I friend la yo amishira so ma me ele me sa ko man me ni di nko bo se adwuma na ko ebi no adwuma ba fo nti me nya sprinter de bia e tiro so ne me nya bote no e ba ko bi adwuma an ne kuta me si ya me de adwuma enti ejuma no ba sa na se ejuma ko fo no if oba no ko no ma me wa ofa se obeba mpo me de ka o ma me wona akọ na ejuma no ka me fa ho wo de okọ bra because ono ka tell me se pachi woni kwa ma ho no ho wa nti wo tibi emba da bia na weekends no kwa baba Saturday anumre ade chi ahomachi adopa ahomachi na so okọ asole we so sa akoye wachi nti na se mi hu awale ame wale se emprana mi tun sa obama ye ho ade ene wa wo me no te me yere no ela me ko ba busu me bo me frɛ me ofa mo ka kyerɛ na mo fa ne se me mbo na busuafo panyin na mane ampa me de o se yo ko bo busuana na mane bobia be de ba bo so ma kusu obia ti an frɛ me up to now obia ti me frɛ me enka frɛ se bia ke na me omudi hye ye ntina se di asem na esi ta enka aka nti ma me de abufu kra ko busuan panyin ma me ne mo ko ya kasa no de kasa na bi broso ana ebi ada be kan se omode hye esa nkwase bo no mo bu me so omode hye no omo hwe na se me omo ma ne wale me a omo kan chere omo fa me sambre me ndem kan na kasa ni yemu so ba mi hu no so no wa utu obi ala ne papa wasa kwa wale no ba ko de ntia ma me wale no because se ni se sa ni pa no me hu se ne ni ada ada ho ti ko beti aboa me wo se bibia akonani aha eti abasa fi still up to now obuso no bi anka ho hwe ti se obey te o tene ma me ho pachi okotan ma me wadi sen bosom so ni me ni mu ti bosom so no nko anada me nko anada oba no so wei me ba no ho na me ba ne weekends bia na makofa no bi wa se se be ya me ni be kana sa kura no se wo kofa wo ba no a wa asene de na ya o ye kire wo kasa me ko ba be ntia no me ne nkasa kura adenti because enyoma because dana me bufu ya me ko be no nko ya kasa no oba no ma mi joga sai me ba no so jawi wasi na ehuru wi ofa o so wase say we jawi me ba no jawi asimu ma mi payini o kasa akire me na ti se o ko kofa oba no a o yire no o kasa wo ho me ko abefre no imposition a oni mitie si wa block me lie ti si a oni mitie o frɛ na nya adwuma en ko be frɛ obi a me frɛ na agisa me de obi phone no oba na kasa tu no num tu aka to so wa gyaw me de on ka bia san kire me na wo susu so oba na gyaw because be so so body ba na ma yo me ma command de me hu mu me ka cho se me abusu me adwuma me ma command de se ko mba de pa no ani boso me na me 1003 boso me ma 700 ma mo nya ska ma no 600 o 1003 no man 700 ene adwuma so ho a tere bia me ko a mitimi nya kakra ala bi aha nti me ma ekomo ende no nti me busa no me free se o moba na ko ye no a boso me anshuni no ya wo bona ko homa kama me pa cho da bi adentia akwa me mbone che se wana isi bi nyoma wana no aduane ma meji se iskala me bobo na akwa no de fa wanchi if you kura na me de che won kura no ono ani sister no ni papa ni ba akwa fe na ajo we di adanse nti ko fa wanchi otimi de yeso bia me kan gure ni ma se excuse me me nyoma ti bi gu o ne me ba nyoma no no nyoma akwa ko toilet gu pampesim e dane isa mai
Minim se bu insama ya gogome. Wo de kan de wo kan. Me ko frɛ no papa e ma me. Anu bo ati mama o ma be hwɛ me twagu me phone so me phone asentia. Aso na unya ta mama. Dore mu ano. Dore mu ano ne na di ma dance e. Ono no papa nua no e fa ne papa nua no ba ko ne so wa sheda abusa o yire ne se opɛw ana wo mpɛw. Ofa. Sabi you so ba o mpɛw no. O ma no kwan na so ono ana o ma ho kwan ma me no ho ade. Mene se waye ne ho ade wa ma no kwan waye ne ho ade na de asie no wa susu se oba no waye ni bibi kase bi ahye no ana wonye ni bibi ya no so okotra ne maame ho ben kai bibi asa na mum asama me busu afara wo frɛ no ono busu ni ba kokora ni woti me frɛ me afrɛ me up to now aside papa busu afara na bi wa no ma frɛ me ke de si nya abutre na oho ebe kana ze ne ma me busu afara na ye hwe omo so bia nti me frɛ me enka bibi ankyere wo hwe oyiri ni ye a opobiem ofa me hwe de ye a onpe bibiem ti so pese ye de ne ma ho sisi be de sisi wo so onpe be akotra wa me ho mensa emba ya onyo ma so egumi dem nti me menti ase me dia me to me dia me pe me yire se ne oka so ba me pe me yire o pe wa de unya no minja no okay so pe ne yire wa kama na ye makono kwa okay ya cosmetics vital heba me shine no na dodo na afre na gan no na bosom nso na so konoma gan a ebe hawo unya wo ba bia bosom nso a onoma gan emwa agan no de enne na benya bia hey patim na na ona wo kro no emampa so agro ye de pa eno ne agan no smells heba clinic ene de agan no abadwa so wo ba num bi be ma num bi ebe mo atenka no akosoro libido no said ya no mutaka na bekosoro pa open dodo atode a smells heba clinic ho na akwa obenya bi ato 0240 616061 0240616061 agan wu agan odi for some prayer counseling center we ye brem yekoje akwankyere pa odi for some hodofo akwankyere no ho behia mebabo ye pa na asempia da to wo no na empukura no yesunsum asem no odi for some prayer and counseling center yenko na nyoma enkonkai emfaman mehia bobo na jaba family house ho and odi for Samuel odi ni juma 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 440 5519 0578 40 5519 Meshain Bobuano and odi for summer prayer and counseling center owa udini juma Brexel A1 Ventures on the Allison soap Allison ointment or the hair pomade no abedwa so e ma no said wo mtiri so hia wo no ti no Allison pomade no ebebo wo so enkunwe no e matiri fu pa na Allison ointment no orofo udi soap no edwa na ointment no so esresra ebeba honam no ani atoso kama e ma no mema ni nyina da wo honam anam wi ehia wo mpa na e ma no candidates no mo de after wa no dobura na wo de ahye ho wo ba bia meka no enyo ba konkan pa Bristol A1 Ventures no and this anyoma we abedwa so eboa pa 0592 145 024 0592 145 024 Bristol A1 Ventures or the Allison soap Allison ointment and the Allison pomade kuno or the abedwa so yama ya ho enye febro nya brin yama ya ho ya fe pa dia na se party no yebetumi akobi bekwa so de ye na ase aso de no ye kwa amanyoma akonkan pa dia Lydia Fashion Arena and I make come for nam dia ma ho Lydia Fashion Arena se men kan cho se wo de laser hodo pa laser F enye when you laser F pa no de abedwa so na laser no na wani boss pa makoho mi di ho dance F papa wo de kententuma so abedwa so emema ne manta de nyina da materials ambe pama hye nyina na bag ya hodo ma no e de esa no emema hu nyoma nyina da yenko Lydia Fashion and Lydia Fashion Arena eno ewo ahojo runabout usani ase ho no ade baba hospital ehwa na Lydia Fashion Arena ewo se ka ahofefie paadia eno an Lydia Fashion Arena yemfra wo mo ahomatrofo we so 0593 784 494 0593 784 494 and 0208
164-377 0208-164-377 yɛka ho fefie padia Lydia Fashion Arena ɛna mekamfo na media ma lazy papa ɛna uko akoto True Wealth product order for if the India mem and eba True Wealth for no almost me can't say or the True Wealth Vision capsules abeg so a new one same be da True Wealth Vision capsules or the prostate liver no aba be ma Jones or watch him o Jones so good trousers so good shoes so ye prostate no and ho aka na True Wealth for some can't say send you over free India ba no eboa pa or the joint 40 no aba na sa joint 40 wo chiri kasa wo chiri ba mu ukotodwe eno ena ebeboa o the lady 40 no aba menses no emaye wo for du ba bi kura na eba kura na boso eba kono mienu na eba emoa kura libido no ewo fom ye konne kope lady 40 ni bi ebeboa ye pa active core cleanser no edia ben eni dwuma ena edi or for ifin ewo moja na nimu ye mpepe ni ye hohora ni emoja ankasa de untumi nsi debi enye tomago a ifin entino ye nom active core cleanser ni bia eno ni koyi fin bia free moja na ni na me ka to so bi oso kese bros obesity no ye nom active core cleanser no ebebo True Wealth products ni bia enupa True Wealth different India ba no na me kamfo na me de amount 0206595707 0206595707 and 0558724302 0558724302 True Wealth products na me kamfo na me de amount ye ko akoye nim Asem pa mame memwa kwa aba empom te say bemen said ye work no unim le say ukunu no ukunu no wajana wade ufri hina bae pacho mi free pachi number 2 udin de say pacho ye frame agata obin by dudu na frame mother anti mother said ye ukunu Kenya wusu nya anu adenti na bema wawade na woni no etesa wadefo wasode akotra maame ho yo mpacho mi gina so adamase me pacho de okani nyina eye no kre mete me maame ho ebra enam so a me kotena me maame ho no na me ye de odi kan ni nyina eye no kre na me kra no se me mada ejuma na ayeye no ehoda ho inti me pese me ne maame ne koye ejuma o maame kwan se me ne maame ne nkonkoye ejuma na ebra me koye no me kwa na maba bebi ayete no emu twepa ensem de bebre sisi banye ne nyina na wosemeka ensem bebre na sisi no na sabire pese tie eno ne betumi agewo ebra oseme maame ebebo punu nim no wanka nchwe maame no se bia maame ana obaade na o maame ye no mempe eno no ogina abonten edidi maame na tem se waye den maame ne nye ne hwe atimdidi ni bi ne sai odi maame na tem jimifo krasini beifo ye na ase me pa chan papa eya pase udidi maame na tem branimu pacho nya no kore eya pase udidi maame na tem pacho nya no kore no ke yentio inti eno na enam so ema maame ne ka ase me ba no onware we inti de wo ye me ba ne nyina wo san so epe no na etu chai inti e ba ase ejuma ne de no me ba na me kwa ya na ade asa inti obe famia na ekufi do aware de oba aboa be ma boa inti se me ye ejuma ose oye ejuma bosome ansana sikana ba intimi ntina honom sa up to bosome no na ose bosome ma 707 million yamba sika odi ama me abroso month 500 cedis odi 700 no boa me pa chan okay odi ama me nso se me odi ama me no eno na me di kodija abegufie up to sa bosome no ache so wo hia bibia unya sika bia me pa cho de bi ono nete woni bisa no entoma kra de chichire ne background to bi maameda pani ubemia wa no ote
ntoma na me wo ne ba no me de chechire no no onto obi ma me da enti ekodru se ejuma na ameye no ose me nya time ma no me ma me agema boso me nsumi ntimi na hono mo saa saboso me ne bedu do ba ye no na me ye ejuma me ma me wo me ma brief me nkra bre mu saa bepem sese ebri ntimi nsumi na ho sese oso obo baby ma me koton ejiane obehu me no na me wo container kese ansa na me beye ejiane no me de me container no e ma han e na me am diska ne kodi dwa e beye ejiane no nti edrumre bi na edwa no sika ne ehye nti de na ebo ame ne se bosomi ne so a ebi o ha 200 cedis no de amame na me de ahim still na edwa no ekofom adentia baby ana meton edwane no na me wofa ebi yare wo ho by o man ka mama nte me be gya edwuma no ansana omoka amama te sesa den nti na me market no ekofom na wo wofa yare dia sene emfa edwane ton ase na adwenye nti no oye ne ho basa na eni nti na me de edwane bisi ha ye ntono nti e ma me gyae ye ko kwan so ko fa ne ma ye ko kwan so ko fa ne ma eno nso e kwan ne so na ye ko ye no sika na me de ye edwane na emboa no eno na me boa no e na me de ko me ko na ye 700 cedis e na me started de ko kwan ne so nti de o ka se ne sika wo mu ne se bia loro fair na o de kan ho no me ka me ko fa ne ma na me de loro fair ne beko me de ba me de loro fair ne beba ono ane ka na e de me ba ana me de mi twa so nti e ba awachi no se me maame agi me atena ne nchen ni nyina me ka kire maame no ana me ka kire se me ko ka kire mi kunu so ti ase se me mra na me meton aduane na me ba beton o ti ase maame e maame koi me no aduane na me pon na me kwa o ti mi frɛ me sendi mi ska me se minisko enam se sika na obebisa me no minye ska e ma no ogina phone so edi matem ebiti se krasini ba uti mi yo ba ye ware nka wo ye ware wo na ye de ubesi ho no asema eja na obeka achiro bisa no mendidi ne busuani bi atamda akrakra o she chirikra mendidi na atamda by wadi atam na mana so busuan panyini so mo busuan pani me wo fa obeje ensa no okotwe ne me wo fa ne firi ayi ase wa yire no ewo ayi ase e de na befie nipa enya asem ketewa ewo pachi ho pachi me wo dansefo bebre asema ameka de o hye me bia nim se asema ameka no eye nokre e na ameka no me wo matu se enkola ne papa me no mienu etenaye me ba panyino untwe ne school fees da ketwa no wetwe ne school fees 2 times wetwe bi waya ade do ontwe biem by me ba ne papa frɛ me senka me pɛ me ba ne papa na ka me mbefa wo papa ne frɛ me a behave na behave no ade a yɛde yɛno aduane wɔ so no otimi tambesi abonten no wode ebo edwudwa no eye glass odwudwa ne papai no no wase no basa eno me sofo abem yɛde kan yɛde nipa foforo san betena mu me koye efise me kunu no waye me ho ade mantie de obi eka me di wachi me ma me o se yakɔ na aware de saa na tie nti mesere ko no wa meka se mempo ena me enso saa asem no da bia woka se ma me ne ware mi wosunsum nti na me kwa aware bia na aware no egu eye be me mpachan oso ma me ware wosunsum mpachan nti na akwa na ye de wabesi wo mpachan
And I'm catching say me maame ware me sunsuma me pe. If you say me swano na wen kumi a enye manyini na maame be kumi. De bia me ne kasa obo me maame be yi. Papa na ote wo na onye me boni o da. Me nkasa ntia no. Your friend is saying na ka papa. Me bacho Nicholas edu say. Me nya ne boni. E no nso nya me boni. Ade a waya ahye me. Yeko baby a me ton aduane no. Yeko ohene bi ho. Asem we ya bai. Ema me ka asem enko. Ema okwaha na wabaha. Okwaha na wabaha. Me ka cho mu say semeti ase pa de. Me nkwa aware ni biem. If you say enimgu ase no edoso. Ntimi nko biem. Sesi a me busa usu nya no na sesi a na enimgu ase ndoso a usu nkwa aware. Okachira me se me mfa ne nsamre no. De bia okasa me nya oba ye ware me. Ntimi mfa ne nsamre no. Nti me okọ me wofa ho. Ekobisa me wofa say papa o wofa ase ne pese o wofa ase no. Sesi de na wo ye. Ana me wofa ba ma na o ka kire me say ya aware na wo koy ni sei na wo kunu eka ana me say ofa aware no o se me mfa ne nsamre no de bia me ne kasa me nya oba ye ware no oba ne hu ofin hu fin o se je eni kwan se me ware wo se wo hu odai me hu efin bisa no ye di kan atena so wato ade apata me sa asema me kana me boa efin ni hu asem no me pa chan o to sapo ne sem na dware wo o ka kire me se me hu efin ana me ka kire me wo fa se wo fa panipa e ya pa se o ka kire o yire se ne hu efin o se dia na me topata no ka bia me ni oboa me ka da dia na o de pata o me pa cho e bag ecolag bag ntu dia obeka bia wo boanya sa me pa cho o se treble black be microphone o ka bi se pa cho o se me bone ma me be yi me pa cho se pachifu anya we no floor no de asana me busa wo e na asen tesa ntena ba bi din ntimi ofa ne ba me ho e be bisa me se ya sei ni na wukuna kan na me se ofa se baby a metene na ema entokwa esi entem efi se akola hyemechi baby e nantene da se me fa taxi e wo junction wo kofi eje me 25 cedis me pon bia ma me be fie na oni fie a me pon a me dru a omo taxi no eje me 25 cedis ansa na makofi ye hye new site light ni ho obi ani ho inti me catch me wofa ne se mesan akobie ma age se o free baby a yete no o free ho dia meko baby o ti sesi e me pa chan o free ho dia besa aware time a me wofa ne baby sa me no o free ho a meko inti e ho na me wofa no ekobo na mane ene da ensu obo wa kasebo ankasa petin so nkrasefo agimifo wo bana se wa wo fufuo e ma wudi a no asem no krada ho no ma onka na jimi nkwa na wujimo ne mabusu apanyini ya brantie obo odimi wo fa atem na amanfo e patano ntimi wo fa no amanfo de ni kosie wo dan mu ansa na wo asema wo kan adansefo oba pechi a adansefo wo ho bebrebe atembidie ni ada pa nyina dansefo bebrebe enya muslim Canada to abrantie so na bonten oba wo da na chi ka kire me se me hunyenyan hey semo sia santimem wo se wo ho de yi me hunyenyan wo se wo ho de yi me hunyenyan kai efi ni nyina chudi nyenyan aka ho oba pasenu kafra wate Jesu me se meme wo de nyina taidi oba pa kafra ti se abusuafo se awade no mesa mo akobiem ebra odi abusuafo na tem no me wo fa ka kire me se ma wa resem de me nko me mfa me kona me konya papa me mfa me kona me konya bonia me mfa ma de yese mpanifo nyina sa afiri wachi obi asan afiri machi ti sesi an wan kasa na atuja ho ena anim se de asiufa awade no besa akobiem ode me ko ahemfofo odi kan de me ko pachi ahemfie e ma omo frɛ me
Emma omo e ka kire ne say onfa na busuafo mra ye nyina me mabusuafo nyina be hia me busua panyine me maame mo omo nyina be hia nti omo ka kire ne say onfa na busuafo mra na baby aye da no ye mfa nto ya hyenenim up to be 6 months obi ante she free also na watena wase ana me so matena se say no abrantie ukunu sa no bɛware ne biem me ba kire me nko biem obekɔ biem Osei me mfa ne nsambre ne ntimi de ne nsa bekɔ akɔ okay omna samu Asem Oforisuo amrani ntino da chaos hokaja wo na asem no mefre ho adansefo no kwaku mefre ho adansefo no asem we no adanse abebem nanso enka bibi kakra obema started se wo kana asem de no wo kana group me bi antina nsem bi wo ba nipa bi ba na se wo frɛ ba ko na honya court onye sei no enka wa manka na asem no wo kana kenanka emu odepa bo ben so achene nsem mu kakra ye wasem bi wo a ye nka nche wo ba ye wasem bi enka nche bema eduru me bi wo no mu a ya na bema se onu oba nya asem no ano acha so ko ba bi enye obai ye nton ye nware oba ana oba bema mafie maware oba amiensa nso se be se te se de wakoto aponche na abusuafo sa to sa so se etisa ye nyene sa but abusuafo se okoware a oba okosere no na emom atemdidie ne no makoso a obi na obegya ne ba se sebe ye ne sa ekwo aka wasem kama Oforisuo awade we no be ma wo ba ye no wo kasa kama ba wo ba wie no wo se mepe me yire tio wo ba wie no se mepe me yire ba bi akosu agu to bonko se meme no wo de a kenya charge bo do ha pasam na aka de ba meme no wa me do me yire mepe me yire ke bi kwa na nka wo beta kwa ke bi adwa atwa no bai wo se ba ya yi kwa ba 7 months 6 months ni wo wona wo da 7 obai onu adwa wonsi no ma yesa busa wo se wo de opa nse on fa wonsa no me no man so wo dem they said the oka kwasimitie ni ya eso be ni no man no de no sabro wo wie ya nko ba bia ye gye wona wo se me sa do me yire na do yire ye ni emegu awade no wa asem wo de ba ya me ba ma me wo so do yire je me ni lumba na emegu awade se wo ka wie na asem panifo edu me ba bi bold obai wanya wo Lucifer wote so o ma wonya ne hwe ne maame edidi watam na busuafo hawo wo wi so do yire na charge a wo bo ne ade na enoma timi gu ho na don nsaman ene sei na fa so do ni ye ne de asem ne nka Oforisuo adansefo abem o ma wade no adansefo abem ntwam mesrew ni o mi ntwam na mema producers ama adansefo no abem wo de mi ntwam ntwam obai so be me so do ni nam ko twam no chan ko ka so mra sama na egu awade no dabi medikai ede me wofa eko se ye kosisa na ema no ode to boase ode to boase wate manisi wa utie me manisi wa echina me pa dance for mema producers aye ho adwuma kwaku Oforisuo so do ba wan hwe aba de ni kwase oye anokwase be men odo na yire na emi se hwe aba ma oba nso de ne ko speed o no be do susu se ebi a speed no de ne ko no ma wa kire etu wan hwe aba twekwa hunu enti no so ye hwe ho da chaos ba 930 ya enti no ofalumba wochira me ma producers aye ho adwuma opachi number 2 na yakofa dance for na bade ne ho akire na du ba bi aka bibua no na yenhwe na yenka wade na sem volume intiu Vozo awari asem de ezo omono nanka otena se no ti ase yie pa because o ma dokuru ma o monim se de sitie etomle bia etomle bi wa brabuma ya na odo awo ma obi etimi de okọ extra mad pe osusu se we na mehia na mepese me ne bobra na tama ebra wo hia ne present otu ani ewu hu no ekoba ne sa mema bibiri gina so de kan sem bibiri wanhwa na waye kwasea ebere bia yibedi asem no nanso na ye odobi nti na akofa sa de wedi aba Vozo okasa bi wa yanka nkyere oba yanka nkyere ase yanka nkyere abusua
ene wa ade bi wo so a eni kwan se abusua nso ye odi asem na se na mo time ni nti na ama me pese me twitwa ne yama so din na nka yesa ade a o ze me me nya tefa so a obiriki aha nti mo se mo wo da pa wo ho no ye betwen sa ada pa no ye hwe ade ase wa wo do ba ma aware na oba da ne kunachi na akonya na ntiri okro se me expect so no na enkasa ade na wo ye ne me ye no mpanza na magana se be ukwa aware nsa na ye wa wani beka ma wale wo ba tiska ye no ade no me gokubu achi oba da machi no abebom tiri okro so me no awachi na wo twen se me na meka njoza ase wade we ya wo ye enkoyie ansa na wo hunu se enkoyie ndi wade bi wa wo ya se nipa na anya nyansafo ankora na no a obekeka kasa bi a wo keka no a wo ka odika bizo ba yo tue ono aware ye ya wo ka ne yo ka nye o musa se o nua ba ma na so akofo oba da naji na nka mu fie no wote na ahomache obozo sa aba ne maame abebo punum se besne ko no amedoko no maame ono kure anya aware ne nyane dia no kade no obeka che ni nua ba ma no sa ne hwedi nkomo ndi sa ahomache no na ba ma ekon do so obeso ne yire da wo akobom wa wa che ndi wase no se no obutu so na wo bo mu a e wo se na ase voice aba wo yi niam to ba bi foforo na okọ to waso ndi sa ya wo ni nyina so anya ba ma sabe odwene ko atia na okora na no a obeka nsem a ya de agina wo obesusu bibi de asusu wo ase wo no because ne niam na ekon tan ensi wo asante amamerem wo ba wo walefo de okofra na wo ma so me no awache ma zezei etobra bia ensi ufo bia ye kuro mo no ofozo me ma nkomo de media ne ye me nkasa papa de no die nkomo asebe tafra jimi bebire wom na ze na wo me nko ndi na me nko be mo nya ware ye wo niam bi wo ni kwan se wo ye odi asem na se oba wo pede de wo kasa bi wa ye nkeka nje no na nso tobra bi o musu bantu beka ofoso me no oba bi tena ase na me no oba ne to ana wo ye made bi ana hye me na me geze na ada na wo to bi ya ubi evuzei di me kwan na o se me kasa e kosoro wo so ma no o de no mawura adwini manim nyina noki e kam enye oke ofoli nye oke ofoli nye oke ye bre no ahunkaja wa hawo tia extra producers be ye ho adwuma me ye wura mu mo me hia dansefo no me hia ma me ni hia ne wo fa no wo zo mi de pom program gam timi no okun so ye mi se ni e kon kra me timi wa kun okay yakọ computer so adwadie emra sesi ana mesre se agata wo chena producers be fra na chena no pa no ye beba ho na ye ne o maame no wo fa na hia agata we ye ne o maame no wo fa be hia wasem no dedodo sete saade a o chena wo bi ka wo bi kire saa na branti so no utie de wo ka no a amsante amamre ne na mane no kwanya na maame ne fa so nyane no so ye be wuram ne ya pasem ne poma sibre dai chaos aba ye ko computer so dwede emra sisia okay that chaos memo akwaba midaseba bibia boko de okay Kevin bibia boko ya ne bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica e na stroke so de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert Besewa, me macho. Me nanu me bisa kwa so kwa brochu. Kwaku, afraid I will recall. Then cut our cranny. Any me connection man for den go for secret dwani no yin tell dim san. Oh, Express Group for diamond. I can't wire for. Ope so to kwan kosiandia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a to ana say business in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. No am person to kwan koye jumansu. Bet me de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also
help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a full labor roundabout Accra so Omo Nation First Light Tama Omo Community 18 Lashobi Girl Filling Station. For more Oforiso 055-555-0067 and 0249-000448. Tell me for come some sign and a mirage medic. Missy, I want to say a different story. I mean, this is coming from crowd. Hey, that's a crowd, woman. No, let's go with you. Tell me something from Madonna. So, come now, it's the Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I will offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamua, yet the bot dines who are Fernande Bia, with a cashier bot in Bisua. Papa, Joy Cam for the Morgana. Mr. Morgana, who has seen a question. Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dines were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southwark, IBR, IDT, and Erotiles. Now, Mr. Cha, I am metal trusser. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Memua Fernande Bia and Crime, Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame be wasoro, enti maninsanka. Ghana no free. Bukutu ginger no free. The man Canada da yes will be Naza Shansa. The man in the Bukutu ginger as a dash do in the kitchen as I share. It is your room and the museum and I know what you should do, son. Only Naza you Bukutu ginger factory for no. Says ya Bukutu ginger the good man have both free in a computer scene. Ginger be session. Bukutu ginger no cool. Bawa, the same way Bukutu ginger 50 ml crop. All no one chamfa or your Bukutu ginger. Even so, no from the bottle. And now you sash a crop, not for soprano. Bukutu ginger, if you had clear for the pocket or for the handbag inside. Bukutu ginger, very nice. And for my Ubia Winnie and Phil Dumachi and now a bar of a fruit. So I got the incratui, empty and room I get to say a year. Wuchini mu ayaha ana ebubu dandruff wana say ya pend ana sa natural dia wo hia eye Alison hair pomade razor bombs aguani prekesen wujari wia na wo keka ana kabone ewo wo ho eye diaper rash anwa ana so hia ahia gu ho Alison ointment minia na won so wo ne say anantam proye unamani totode wo hanu mu aye nyina ene Alison herbal soap fabric carry Alison herbal products are every Bristol Airways Ventures in Sudie every memu drugstore pharmacy shops and the cosmetic shops are who do in name open the do mu na baby search somewhere for 0592 145 024 and now 0535 141 050 Alison herbal products Abusian Chenfa. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Yane Chaos Oracle Ahum Kaja ono as Pritika, the lead executive no na yane no etwetwe enkomo no Oracle memwakwa babiem. Penny in Pom to say, me Jamanaso, Jamanasu tree. Oracle, Dotuanwa and the Ebu Ding Ewo Kumasia. Say, Ahukaja Ufri, Ahukaja Ufri. Ubakabi Biachara.
You mo I'm so you mo nwanwa. Wom so free Ghana de na de wo ye no I bro wo madwen no mo nte ase so sa no mpeso mo kan. Okay. Ene me so make us me dance. Crossover no 23 December. Em se bre no yaso. Yeah. Edeya omanfo emra mefa nepa e wo crossover nim etietitia. Yem komo twetwen no ye dikan aka se crossover no ye ntwen 31st. Se de wo kan no. Still amanfo expect se omum nepa crossover nim no tinchina twa omra mefa. Sena me kind tickets na kaka crazy even with me counseling no Kumasi den mewie every Kumasi counseling and no nti as after and then your china no member Kumasi bi be counseling Kumasi bi as in this year remember Kumasi this year this year yeah throughout this year okay this year the na kaka crazy but if free January ho no there be an say between aba just say me crop for shisha because me angasa na nye Kumasi angasa na me say any two kan okay Ghana angasa no Accra na ye major ho hono inti ye ho ekwan inti meka say on sanka tickets ni still now that's who Kumasi because me crop for Emma me ya we say nkrofu bi Kumasi say emuwa pacho ebi mu free north never ebi mu free bon half moon na Kumasi ni Accra pacho bisa not na say how many hours to Accra okay obi ebesimu a day before inti bibia begina wo so a oba say umpuntu na ohia wetimi aba but say o feel say wabra home da obi anyhow okay anti crossover no 23 December Snap Cinema ho na dwumadi no enyina ekoso odofo o petekiti ni bia beba Sompa TV ya ubenya bi ato na otumi ene the Spritica akwakuhiem ene pa bi e wo crossover nim bia no na wo kontem na peso okra ne bompuni pudi nkomo a ekwan eda ho sa anoti so obehia Daikaios free ochena ne na deche anase ehye ansa no be free Kumasi akono mamefa WhatsApp line no ye WhatsApp obetumi asan frɛ de obefa bia ne nya hyehyɛ sɛ de be ya ochena obetumi ehu Daikaios 0594 73 76 22 0594 73 76 22 ye hyehyɛ ne Spritica enkohia na adibia se woye na odebo bia no enko nkai emfa emon ebabua osa kwan so Spritica me pese ye kon homa no so na obia wa obafiri bia no da ye wo date of birth no manenya ready na okay minka bibi so nka ho me pacho once sabi ejuma ne ye oko hospital onka say hospital na be adverting ti oko nkutuaka oko school onka say because na do see free education to ko invest into person bituaka oko market onko kasi a dream for no omudua ye no omintuasa sene kanti o ton tools no obegini free patchen san ye no okay gift na de ma me no ye de ama me ba wunim akitua enam ho nti ye ba radio ni TV so a ye share microphone com sini bia obehu se enye enumdwa because microphone bibri on be ban stories no ma be catch now ma ka send e brown ho ba ye ba ye chow say look we ni timi ye na live ya share microphone com ma mu see timi share committee say ofra me pa chow member kan che microphone say open free consultation yen I just say yen akasi ye free consultation there no problem but yen ka sa dia me pa chow ofra need you kwan mu ni obe peke no fa obuoma no na ne kase yi because microphone kasa sebe omunum nsem nyede okay and a high radio so intimi nkasa na ayo kasa okay but so omo kasa omo function mutim se me so aya michina ho bi na miti okay sometimes I am keke kasa na men kasa intimi pacho say later on you free fidie we so na mo fra mesra ofa obuoni nidie
ekasa nyakina ko bibi kura nkwa yew omo nim de firi mu ba o omo nim de firi mu ba se ompe bibia firi oracle wa emfre no nimum wanhwe yi na bekwa akokasa no se de pepieta aka no bi kwa so dem kofa nhira bi su kofa no me enkonkofre wa bra upenhira na afia kodane no me ama oracle nya sa pepepe noki 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 eda ye de wo say ya wada ifiada any date of birth na yen konko yanim. Hello good evening majo so obapa baby afrefre udin. Hello but Sami Abigail kaseti akwa Abigail ya wo da ben 9 June Monday 9 June. Okay. Hello 9 June 1997 1997 yes. Da ben important ya wo Thursday ya wada. Okay. Oracle. Okay. Me have emotional tematier hasomani. Yes. Pacho what worry? That's okay. What worry? Me dem na do over. Me ka so worry. Enye se me ka so ne bema dem nim se oni bi wo ho. Na even o ka so when you first bema on no ho, we third bema on no ho. Intam bi se what worry. So me worry. Me pacho eno no enye way because it's de na akoye promise and fail ni eye two bits eye relationship part na usika same ye ka usika same mu a uhia enkrofo mbeka so mbeboa even ukru bema na on wo kra no ankasa na edwuma sem kra ye style bi na muka asim ko giski fi bi ho bi kra promise muska na so up till ne sika ne mbai na make no tell say into way na akoye promise and fail adie. What's your Accra, right? Yeah. Okay. What you say beya because me pesa obinya oil bi ba means me ka oil no air ne so nti ebeya free your number near the 2 Jan, right? Ye be ma oil bi a ube use as well. Sine bi a ebeya. Secondly me pa cho men ja ho ma won foforo sisi a till say wawari. Esa we su bi jao. I make a note here, say. Okay. Hello? Okay, so ultimately, me patron, my ninja ne home, my bema, we emanin sound for. Okay. As will be new. Because near a question, and you no pay. Ne mammy, a bien. On one casa, ne cousins, a biom, and a sabe ye or no. Enjoy you very careful. And our last, this will be my program now, Ombra, because. On one casano mekasi eye nyomaton ene wone ho nti ombra nenye bibi ema no na ko ene so nka mebi sane bibi ba ode na okay why na baso okay hello udin baby afrefri my friend Portugal my friend Cape Coast. Virginia. With date of birth? Yeah. Gina ye. Yeah. February. Gina ye. February saying. Hello. Metiopa. Next slide. Yeah. Debbie, Fafo. Hello? Hello, Baja Yaw Meblanda. Noki. Yaw 16th December 1986. That's it. Jinaso. Baja. Okay. Bahatir Shishna Hasna Mahatir Hashamane Hasna Hatemo Shnatemo. Uko school. Hello. Maybe Back in Gaso. Uku school. Back line.
Okay. The main reason me be saying say ejuma so yening fast school. That's my problem now, right? But you don't know it yet. Intina sebe o break a crown. Except oko into automobiles, car ejuma. Into two things. Either say obe mechanic ejuma, and I say ube chika. Okay, but you're a driver. We a driver, very good. Inti and no crassa aligning. But driving now, oh yeah, no. How many years have you been doing it for? Okay, me started driving 2012. What started, I mean? That's what I mean. Me started driving 2012. 2012. Gotcha. And they are doing something wrong because by this time, I say one kasa owo friend is saying, "Wa ukasa and usuye jumama." Me key company car me kutakia and I'm a taxi. Okay, then that's very good. Meditation was na hatira hasana no hati nation epukas. Na me sika na as a me said huni me aware no na me hwehwe musisian because you are doing exactly near say oye mahala. What is catch a pound? But I say what chichis come on? Ope ade like at the check dodo, right? But yeah, and only that's where problem is free by yo 2023. 5 years ago, yeah, 5 years ago, chairman me biska because Oka say 2012 now start here and from 2012 to 2019, Nasika kakra on same. No, to 2017, sorry. Nasika bebre on same. Yeah. Nasika on same. Started from 2017. Usika seme ba form no. 2017 started. Se be ya wan kasa na calculate ube hu bibia make us free. March 2017, 3rd March 2017 started because Oche Obi Sika 17 February. Because now even up to now, crowd so yado but 17 February 2017, Uche Obi Sika. And no, and our bread was up to now. Okay. Inti wo ba hwese oso dae Ubon say die no majority now kind and yet die papa now be who mami bi wo die mu. Na me kan no wa we hu. And no and na abre was till this point. Okay, as usual make us free later on no mama akwanche bi abe but answer na obe friend me in the next 3 days. For 3 days one ufie anuana ewo honom ne team ye sa anuano fa enchene rock salt egu sa anuanim na kasa gu anuanim ne say as abra oba beda ne bibi biara ebeba odem sa anadwo no enchene ma unhu. Okay. In 3 days abu bi bewu ada odem ho obesa frame within 3 days mema obibi so obesa yusu we seek assembly improve within the next 2 weeks. Because ejuma ye nenwa na oye. Okay, me that's it. Okay. Come on. Okay. Hello. Hello. Baby afre udin. Hello. Hello. Ya wo da ben. Friday. Date of birth near saying 16th March 99. Oracle. Okay. Hello. Yeah, hello, sorry. Jinaso. Yeah, but o ma me ben. Basa today. O ma me ben wana. Basa daddy. Okay. The main reason I make us say on wow ti honum number one unyi so I'll just tell you what's available for you in the future. Enyunyam na wo so na eso, right? Ba mesrel, 3 years ago omo to honhom bi ma o. Intube say no 4 years ago omo to honhom bi ma o. Intube say open mema pa insuni ma de ntia enya adolescents. Asem. But open mema pa o ho a Yaw Osei one mema nkoda. You're very careful. Esa obey born one. Sisi asa oniba.
Hello. Hello. What do you say? Says Sisia Uniba. Am I right? Petro Sisia sa Uniba. Hello. Hello. Oh. What's a minute? Petro Sisia sa Uniba. Very good. You're very careful. What's an American say? Oma ma hum bia ebe brewase. Wow, te honom no. You are very good when it comes to communication. Inti journalism enebeboa. Journalism area enebeboa. Nanso yede mema semesi weni so. Inti you're very careful. Ese ebe brewase. Do you understand? Okay, medase. Hello. 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 Date of birth. Date of birth. May 14th November 1993. Yaw Osei. Sunday. Okay. Oye ubia hatir shamata mata was no hatin. Ehumobro say a word. You can go. Ehumobro bibri ewo chese unhu nipa mobo pa. Right? Inti enunti oye obia ase enkola epewasem. Nanso wa oti honom no. Omaye ne se enkola wo benya no. Omundru bibia. Pacho enkola sen. Pacho ma ba kope. Okay. Ubenya miensa kan. Amen. Yeah, ubenya miensa kan. The main reason make us ubenya miensa kan is say akola ba ko na wo no, right? Mi hu sana menka no ba yesi uwum na ye week. Ba chaze. Me say hello, what's a minute? Yeah, me say uwum no. O man ne say aye week. Nti akola we kra o no obre yansa na wo no. Ti o man say hello. Bajase. What's a minute? Hello. Yeah, hello. What's a minute? Baja, I'm in Kyoto. Okay. Patrick team here. Listen very carefully. Me say akola we a owo no. Obre in not in the sense say o chim no obre. In the sense say answer na unya no obre. And yes, simple idea na unya no. That's number one. The main reason I make us and say womb no enye a normal womb. Because first and foremost, akola we ne say a twin. Bekoye baako. Minim hospital akoye, minim information on the mouth, but information ame minya na me dem out. That's number one. Number two, sometimes we so die and now we say I say bleedy. What's a minute? Yeah. I say bleedy. That is a sign of what in America no. Say enkola obe wu no. Omo ba bebre. But that shouldn't be the case. Because ube who say enkola epewasem. America no tell say. Yeah, enkola epewasem. Inti oma ne say wo enkola wu benya ne de. Omu ndru bebia. Akola we awenya no within fie sen. Oh, it's good. It is see ameka se unya nkola obra oti ase. Okay. That kios mama ne tie no ya mama tie na ya. Yani oracle ahokaja. Okay, minka be last, right? But yeah. Say my no friend utia. Okay. Yeah, utia say already utia unya honey no fa sugar. Engu honey ni. On fa masa akola we.